kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. May pabing po kaya kayong kakalaguran ng avid viewers and listeners ng healing programa King Lagyo ng Jesus. Matula ko pong at medinan kong pasibayong. Bisan tapa pong aduan, ingrasang pakayab ng Diyos sa kakatamong sukat panaligan. At para di mi po sanang parati kong atsuking masanting at maya pakabilyan, pasibay tamo pong mipagkwentuhan, kaniting kabengyan at misan tapong aduan, ingrasang pakayab ng Diyos. Ako po yung kaya kayong talasuy, Brother Jeffrey M. Gomez. Mayo pabingi po kaya kongan at antabayahan tayo po ining kaya katamong kayabe, kaniting kwentuhan. Yamo po agad din tayong service na nyapin. Baka sunga-sungay po kayong pinandit kasi sirahin pong elevator ng building. At minsan pa po, babiyak yung maya pakurasan kaya kayo po kakwentuhan. Balang Biyernes ng Kabengyan, 7:30 ng Bengi. Abi-abi tampong manalangin ba ng Diyos, may sana pang papagbanalan ng kaya katamong kwentuhan at may pagkaluban ng tampong grasyang pakayap at munye iting malagwang kapaldanan karing miyayaliwa tamong panam ng mga sakit, physical man ite, emotional, psychological, spiritual. Malagod yung Diyos at mapamakaluluya. Kaya alang imposible, manatili tamo po sanang magtiwala kaya. Bata mong mipala. Inipuya mong Ronnie Dicaw, ingkura para ko ning parokya ng San Matias Apostol, San Matias Santo Tomas Pampanga, ating kakaluguran yung manalangin para king kapaldanan da ring masakit. Good evening, Brother Jeff. Ayo po among may pabingin po. Kaya po, kakabong po karing avid viewers. Masyado yatang excited din nga ito. Oo, sunga-sungaya pa kanya na ako. Ali, kasi nandun, mag-chat ka na ako. Mag-blow ya ka no. Tampia nga ng abak, po pang lunch. Puta magkwento ya siguro. Nano talagang milya. Sabi ko, masyado ka tayong excited ha. Kasi yung ginawa, yung ginawa king script, yung gawa ko mo itang tanaga. Babawi ya? Babawi ya. Ali, medyo dakal gagawan parokya. Okay, maragula bagi, bakasyon dala naman masyadong gagawan at siya bali. Pilaning aldo magangumusta eh. Okay. O nang medyo may late kasi ka rin yung peksabihan kong gawang testimonial letter. Pasalamat at po tagdamdaman di. Made in Italy po. Yes, Piacenza. Oo, Piacenza, Italy. Actually, among, alawak salamat Piacenza. Opo, Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, magchatcha ka na ako. Ating kaya kayong Biyernes sana kasi busy kapin ka no. Ay, sigurado po ito. Siguro isipan na huling ating novena, kaya ba't mag-misa ko? Atin po ako naman po kaya. Eksakto yan naman ng oras. May kasingap pang bagya. Hanggang pang pewo na muna ka na ako. Sira yung elevator. Pila niyang floor niya? 3 o 4? Apat. 4? Atin pa po babo, 5th floor bali, limahin kahit ang building ngayon eh. Makan tayo po panse mas ito. Sunga. Kasalukuyan pin na bala ng Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento alata mo. Pero may yapan pa mo rin pong pututan ni kaya katang kwentuhan. Nagyan pang medyo ating abalak yung parokya kasi po yung dartang Miyerkules, si Sentane yung parokya. Actually, yung title na nitang team song. Yapin po. Si Sentane yung parokya. Kintami ninyong Domingo. Kantami yung pasibayo kaya July 20. Kenny. Kita mong first verse yung balo ko yan. Importante yung dandaman din. Excited. Wata. Sige. Siyempre, aming pinamong, anyan Domingo, di ba? Minuli yung kakatang patron. Ayan, action niya naman. Speaking of the Angel. Black Devil. Ayan na po. Mga isla ka pa malalam. Makakain na po. Oo, makasukay. Bisa sabihin na ako. Oo, sukaya pa po yan. Sorry po, tapos siray ko pala yung elevator. Sukaya pa po yan. Hinga ng malalim, ma'am. Wow. Pipisabihan din ako. Pisalida na kasabi ko, masyado kang excited eh. Wala na po kasi yung driver ko. Driver ko. Pamalta. Kaya Mendoza, Fernanda. Service me. Wala na ako munto. Ayan. Hinano ka bari?
Mm-mm. Po. Sobra kasi excited eh. Ayun, kaya pa. May lakoy pa yung face mask. Ito po, nabengi. Hello po, kakaluguran. Siguro po may kaya nabengi, may puyat. Tapos nandun. Ba't may puyat to? Kachat kaya po yamong nano ng oras ganing Uyak, aldo. pinturang kong gagawang ko. Wow, ano yung siguro, excited ko pin siguro. Pink. Ay, tapos nandun po, medyo may lilyo ko. Ay, pero okay na ako po ngayon. Excited. Siyempre, kukwento na kapin, bibisali na kapin na mo. Kaya ka excited. Tanaga ng gewa na nga mo. Oo. Sabi ko, pinka nga mo na din, babawi yata. Ay, doon kalagay wa. Lawin mo yung photo. Doon kalagay kinorek ka na ako. Ay, nung kanta no. Update. Maghay ka pa? Ay. Wag ka pa. Hello po kay kayong kakaluguran na Manal Bekening King programang King Lagyo ng Jesus. Yan, may tagal ko pong bagya. Ay, may late ko pong bagya. Ayan. Ito, abi ko pinka nga mo nan din, may kanyang Domingo, may kanta na itang Timson na ding 60. Sabi ko po, takano, first kay mo, first line, ikanta na. Oo, sinabi ko na bing kayo ito. Ikanta may bukas kanya na ako. Buray na kay Miyerkules pa. Miyerkules pa. Pasibayo, ano. Sa ano? Sabi ko, hanggang metong mong verse at least, dandaman din. Oh. Ako buri ko madamdaman tang chorus eh. Hindi ko. Chorus, buri. Sa ano? Tang 60. Sample ka no. Chorus na. Magwala rin official ka niyan eh. Mag-record na lang kapilan pa mo. Blockbuster yun sigurado. Hallelujah. Si Santa. At yung kukanta, niyang kinanta dito. Domingo. Opo, may stay ko ka rin kasi may kailan J Friday, hanggang akong Monday ka rin. At patiket ng practice, kaya na ako, bibidyo kaya ka rin. Ay, magaling ya, magaling. Sa ano? Si Santa. 60. 60 yan. Actually, pamaga, nasisenta na yung parokya. Ala yung sample, Ken, Koro. Pota ka niya. Pota. Yan na. Ano yung Yan na po. Matahinig ka pa. Manimik tango Chorus po. mo? Chorus Sige, mo. mo. Sige. Sige. Hanggang Matanda verse yun. 1 to kay. Matadayo. Kaya na papo nga mong. O magkwento ka pa. No, rin. Kumusta kayo po? Okay mo. Okay, boss. May kapag introduction na kayo. Wow. Takal may chat ka. May lead ka. Pasensya na kayo po. Wait. Kami lang maring loob mo. Kami lang ba magbalik kayo? Ito. Magbalik na kami po king August 1. August 1 na kami kano magbalik ate. Ako po ba lumakanting babulugbugan ko. Pero wala pa pong official kay king pa magbalik. May kayo po kapila ng klase pasibayo kami August yan. 22. Who? Enrollment na rin ka eh. Enrollment mi na. Mag-umpisa na. Mag-umpisa na po. Kabila kayo magbakasyon po. Ako nila, alamang Alamang after na rin bakasyon. ka eh. Salo ko yan. Abang mag-enrollment. Makabakasyon. Pero hanggang makabakasyon. Technical ka eh. Pero mag-submit grades, clearance, ang po ang preparation para ding iturumi for the first semester, academic year 2022-2023. So, porsigido na po yung face-to-face. Maganda yung kay. Hopefully, itang Ganang courses na lapukan ta, Sir Jad. let's see, hindi pa balo. Pero sabihin, bala mo datang mapilan ka rin courses. Balo kaya kang kaya. Ito kasing Sige. part ko kaya ng kanto. First verse yan. Yeah. Balo kaya? Awalo me. Music na pong kong Ray Quezon. Dakala salamat at areglo ne. Si Sentane ing parokya, ting bining sisibut, kasal pantayanan, mamungangalang patugot. Ing kapag subukan, arapan tangalang takot, ing Diyos yang panaligan, ban sumobra ing dimut. Si Sentane ing parokya, tinpang misyong ilud,
magpasalamat tamo, king grasyang mibubudbud, ting kasalpantayanan, kapanayan at lugod, king nga na mapulong banwang pamibuklod-buklod. Si Senta neing parokya, king pamisan metong atintang kapanayan, nyapin king bie susulong, king oras ning peligro, king Diyos ukat magsantong, at misaup-saup tamo neng ating daralong. Si Senta neing parokya, tinpang misyong ilud, magpasalamat tamo, king grasyang mibubudbud, ting kasalpantayanan, kapanayan at lugod, king ana mapulong banwang pamibuklod-buklod. Si Senta neing parokya, nyamyabetat miutus, ulining lugod ing grasya, etuk ng mamagos, king kasuywang yampang, halang luntong makalunos, at gangga king banwa, mi panwanan tapang lubos. Si Senta neing parokya, tinpang misyong ilud, magpasalamat tamo, king grasyang mibubudbud, ting kasalpantayanan, kapanayan at lugod, king ka na mapulong banwang pamibuklod-buklod. Kambening Birhen Mater Dolorosa king dulum, o San Matias Apostol, ikong kekeng kayagum. Si Senta neing parokya, tinpang misyong ilud, magpasalamat tamo, king grasyang mibubudbud, ting kasalpantayanan, kapanayan at lugod, king ana mapulong banwang pamibuklod-buklod. Si Senta neing parokya, tinpang misyong ilud, magpasalamat tamo, king grasyang mibubudbud, ting kasalpantayanan, kapanayan at lugod, king ana mapulong banwang pamibuklod-buklod. Si Senta neing parokya. Practice siya pa. Nginig yan. Nginig kaya pakintang buwa. Kita ko kasing opening. Wow, Wala yakay ko. ka dyan! Oh. Thank you, Amo. Wala ka dyan! Siyempre, marabila part ka na. Walang ka rin kumag. Balak sama nga di mo. Aligo. Magmuni-muni ko ning. Ay, Bisaya sabi. Oh. Thank you, Amo. Wala ka dyan! Kinain Karug-karug ko kasi kaya pakintang buo. Wow! Uy, not bad! Wow. Not bad! Nag-practice ko. Happy din mo, Holy Oh, Spirit. gintan ko to. Maginta! Ayan na kayo masyado Pota kayo, hindi pa rin aliwa.
Alright, no karantana po. Yan po, Brother pakaramdaman niya yung feedback ang pong insights. Thank you, Amo. Thank you, Amo. Ng Kaya Ma'am pasubo ko na. Okay. Ma'am Early Jane Dumasikat ng Las Vegas, Nevada, USA. Yun po yung kayang feedback para king 6th episode ni Karen J Season 8. Kitang mila ba sa Bernis? 6th episode of the 8th season, Seminaran Renz was one of those who witnessed some of Among Ronnie's first-hand experience in the healing ministry. His testimonial letter, which he narrated in the last episode, detailed the several encounters he had and how Among Ronnie traveled through this unique mission. Renz lives in Cavetican, Bacolor, Pampanga, which is home to the well-known shrine of Our Lady of Lourdes. As a Knight of the Blessed Sacrament, he began his apostolate at the age of 6. As a young apostolate, he saw how many people would flock to the shrine in search of a healing miracle. It was in 2009, to be exact, June 19, 2009, when the new rector of the shrine took over, and it was in the person of Among Ronnie. May balik kitang autonomous status kasi dati niyang miglahar, may lako yung rector at may pailalam yung Shrine King Paris Priest ng San Guillermo. That time, Father Jess Manabat. At kanyang datang ko, may balik kitang autonomous status as rector, may kawani na yung Shrine King San Guillermo Parish. News went around among locals that at that time that the new rector was a healer, a healing priest. The news spread like a wildfire in town, and among other places, young Seminarian Renz wasn't quite sure what that meant. But as time went on, he noticed the various changes happened in the shrine. More people from different places would come to ask for Our Lady of Lourdes' assistance, grace and healing in particular. He remembered clearly how crowded the church gets on the first Saturday of every month. Happened itong first Saturday devotion to Our Lady of Lourdes. A significant thing he noted was that Among Ronnie was the only one who always performed a healing session following a mass. One of those healing miracles that made an impact on Seminaran Renz was this story of Princess Manuel, a 5-year-old cancer patient from Santo Tomas, Lubao, Pampanga. He recalled how Princess looked like when she visited the shrine, bald from chemotherapy. He observed how she and her family would visit the shrine repeatedly to attend the liturgy and receive healing graces from Among Ronnie. The heartaches and sacrifices they underwent were not in vain. Princess got healed. This story and numerous more serve as real proof that God can always find a solution and that every miracle includes an instrument, a gifted servant of God, a tool that God uses to show the extent of His majesty, a gifted servant by the name of Among Ronnie. During Among Ronnie's 4 illustrious stays in the shrine from 2009 to 2013, the number of believers increased, people's faith deepened, blessings flowed freely, and several individuals received healings. After 4 years, Among Ronnie was given a new mission at Christ the Divine Healer Parish in Santa Lucia Settlement, Magalang, Pampanga, which he viewed as a blessing as he devotedly carried out his healing mission. Among Ronnie brought along Seminarian Renz, Nolito, and Sinoric, whom he regarded as members of his own family. Among Ronnie has acted as their guardian, and Kuya Sam, syempre, and has seen to it that basic needs like education and other things have been provided among them. Seminarian Renz witnessed how hundreds of people flocked to the healing mass in the 6 years they lived at the aforementioned parish in the hopes of receiving healing. He was able to capture and witness numerous instances of people losing consciousness as a result of the energy emanating from the Holy Spirit, which they described as being slain by the Holy Spirit as Among Ronnie laid his healing hands to them. Among Ronnie also introduced the devotions to Our Lady of Lourdes, the patron saint of the sick, Saint Nicholas of Tolentino, the patron saint of holy souls, For poor souls poor souls. Okay. Thank in you, Among. purgatory. In purgatory. Thank you, Among. And Saint Ezekiel Moreno, the patron saint of cancer patients, to his parishioners. Seminarian Renz also couldn't forget the story of baby Sam's healing miracle. Sam was born with a condition known as soft and brittle bones. As soft Or or brittle bones too. Among Ronnie baptized her and prayed over.
She underwent a medical examination 3 days later and was found to be free of the bone ailment. Through the healing prayers of the gifted servant of God, healing grace was received. More people became aware of Amang Ronnie after his story was featured on Rhea Santos' program Tunay na Buhay on GMA7 on October 12, 2013. Babagyo kanita. Opo. Naka-generator, tamo niyang ilalben tayo. Ating kanta mo. Pero hanggang ngayon din naman pwede din ang alben. I-search dyan mo kang YouTube, Tunay na Buhay, episode October 12, 2013. Ating bakantay may Adwa kami po kanita, itang mumunang may feature, special child yun. Maghiling yan naman through text. cellphone. Wow. Yung pag-text ng kayang bitis. Yeah. So, iting mumuna, itang second part ng kanako. Okay. In the hopes of finding healing, people from all walks of life and places would travel great distances to see and visit him. 6 years swiftly passed. This gifted servant was transferred to the parish of St. Matthias the Apostle in 2019 and serves as the current parish priest. God's grace and blessings for His people continue to flow through Amang Ronnie's healing hands. Despite having attended the Seminarian Renz is still up to date. He had heard the story of Brother Rayo, one of the EMDC in the parish, who fell ill during the Dalo Balen in 2021 and was unable to serve. He also came dangerously close to being hospitalized. However, Take note, that time kasi medyo masakit yung hospital. COVID. Anyapin, oh, at suya kanita kang bali. Mas as possible, iwasan ng mumunta hospital. Opo. however, a simple phone call had a significant impact. During the call, Amang Ronnie prayed for his healing from a distance. Brother Rayo was rescued by a divine phone call. Galing. The powerful intercession of Our Lady of Lourdes continues as Amang Ronnie uses the veil during one of his healing sessions. The people who he prayed over borrowed the veil, and like the miracle stories we've heard before, healing was granted. The numerous healing testimonies were widely recognized outside of just word of mouth. Every month, Amang Ronnie contributes a piece titled King Lagyo ng Jesus, Kwento King Pamipakayap ng Ginoo, to the official magazine of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Ing May Pabalita. He started contributing regularly to the magazine in the year 2014. God provided the ideal time for Amang Ronnie to spread the word of his miracle to many more people through the Archdiocese radio station 91.9 Bright FM in 2020. The birth of KLNJ, King Lagyo ng Jesus, on July 24, 2020 was inspired by Amang Ronnie's column in Maya Pabalita magazine. KLNJ is broadcast live on the Archdiocese Facebook page every Friday at 7:30 p.m. A chance for Amang Ronnie to constantly uplift, offer hope, and strengthen one's faith through the various healing testimonies given. All gifts are blessings, but some gifts are only given to God's chosen people. The gift that Amang Ronnie received 19 years ago, or maybe even longer, should be shared with many people, which he genuinely does. Being endowed with his unique gift, the gift of healing, as Seminarian Renz described, entails love, willingness to make sacrifices, sincere concern for others, and unwavering faith. Even though it's difficult, this gifted servant of God is a true blessing to us all. Amang Ronnie, you truly are ing talasuyong mi pagkalaman, the gifted servant of God. Salamat kayo ng binyemong feedback, Ma'am Jane. Salamat king babiyemong oras para king KLNJ. O ini naman po yung insights sa iba't mo rin kang Ma'am Early J na pemansaganang exciting and admiring thoughts in KLNJ's 6th episode of the 8th season. Number 1. What could have been more thrilling than Seminarian Renz come back on KLNJ's last Friday's episode? Yan na po, Mylene. Mamakayan na lang sasabihin. Wala. He returned with his usual contagious enthusiasm and upbeat attitude, much to the joy of the loyal viewers and listeners of KLNJ. The radio booth was once more brimming with energy and laughter, which is how you can tell he is back. Napungkang yung pag-atsuya. Welcome back, Seminarian Renz. Yeah. With Smiley. Number 2, the testimonial letter of Seminarian Renz for Amang Ronnie's inspiring path in the healing ministry was undoubtedly written with lots of love and inspiration.
a well-written and articulated narrative, of course, with the help of Among Ronnie for a thorough and well-described account. Number 3, no one has ever been more inspired than Seminarian Renz last Friday. Tatlong punto he prepared for the last episode reflected his drive and his enthusiasm for KLNJ's return. Na mas ngayon eh. Kasi yung buong script yung gawa. Pero tinapanak mo. Wow. Tanagaya ka di ka nga mo. Nyapin mo mag-blow yun. Number 4. Eh pa rin natami patutod eh. Yeah. Talog na namo KLNJ no. Panabitan ni nga gani mo. Sana biyernes na. Nandun pinabitan yung oras. Kaya suka-suhaya pa. Marano may ang ayaring script actually kami ni Bang Among. Yan. Number 4, wherever Among Ronnie goes, he always brings something good and lives something good. Wow. Was one of my personal takeaways from Seminarian Ren's testimonial letter that highlighted Among Ronnie's successful path in the healing ministry. Like a farmer who sows the good seeds of righteousness carefully and gently in the Lord's vineyard. Second, Among Ronnie spreads grace, mamudbud yang grasya, to all people and the things that he comes in contact with, whatever endeavor he's into prosper. Third, God's gifted servant is favored and anointed by the Most High, and a healing miracle is in his hands. Number 5, Among Ronnie's point of reflection from punto number 1. Apining favorite tamo atayin. Ay, aliway tapang number 6. Number 6. Pamanyaw ping kapagnasan ban aliwa emi pabustan is to tap others to help, so whatever needs to be done first won't be taken for granted. We can help through the help of others. A true leader taps others' abilities, brings forth their best qualities, unlocks their potential, and helps people realize their own beauty. And that's our Among Ronnie. A lot of us could attest to this. Number 6, according to Among Ronnie, or yes? Yeah. Ano brother? Ano yan? Or yes? Uiting may kapagpahamot eh. May kapagpamakit. Wane kayo ba't digtong na ipatak or yes? Hanapin na agad may kapagbalik ni Brother Jeff. Wa is an acronym for willing and able, pero syempre digdag din Brother Jeff itang ketang availability. The ability and willingness to carry out a task impacts how well a mission is carried out. Yun. Wa or yes? Yeah. Waya kasi. Yes or no ya kasi. Ayak pala. Number 7, you're really perceptive, Among Ronnie. You're really perceptive, Among Ronnie. The personal reflections from Brother Jeff are absolutely something I'm looking forward to. He mentioned last Friday that once more drew my attention, growing the Spirit. Gigisingan tayo yung Banal Espiritu King Beta mo. How beautiful that is. In the past 2 years as host at KLNJ, I believe Brother Jeff has reawakened the Holy Spirit. Yes. Even though he is still the reserved Brother Jeff. He has become more open to sharing and can sing along with Among Ronnie. Langeni pang assurance na. Ayos. Tryo yan kanyan, tryo. Wow. Sabi natin Ma'am Jean Among, maybe the trio will perform for us one Friday. Yes. Brother Jeff has Friday grown. ngayon Brother Jeff has grown and is continually growing in the Holy Spirit. Yan. Thanks a lot, Ma'am Early Jane. Naliwa mo na mo akong kikilingin ni pati Sir Jeff. For your usual valued feedback and insights. Yan naman po, of course, at intampang metong darake miya kaya kayo yung reflection ng Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga, patungkol ket ng 6th episode ng 8th season ng KLNJ. O ini po yung first part. TGIF, magrasyang bengi Among Ronnie, Brother Jeff, Seminarian rin. Ma'am Early Jane, Wala siguro lang ka. at karing hanggang avid viewers at listeners ining hiling program a KLNJ. Ing pangatulduan daring 7, ding dapat Yagi tayo po inig ding dapat chapter 6 verses 1 to 7. Ing may basang ebanghelyo anyang milabas sa Biyernes. Ore na rin atlong puntong dinakay ng Seminarian Renz. Ing mumunang punto may nibatan niya king verse 1. Pamanyaw ping kapag nasanban aliwa emi pabustan.
If we only look around us and be sensitive with the people in our environment, we will never fail to see those who badly need our help, not only financially but often emotionally, psychologically, and even spiritually. Most of the time, these people are only within our reach. They can be members of our immediate families, former colleagues, friends in our different group chats, or people in the neighborhood, among others. My 10-year-old granddaughter is presently attending her class in catechism in preparation for her confirmation this coming month. Her mother is from Davao. So what do you expect? She finds it hard to memorize the prayers in Kapampangan. The most that I could do is to make time and help her memorize the said Kapampangan prayers to calm her down and to make her feel confident in her class for the next day. She spends hours of memorizing the prayers and she really exerts her best effort to learn. I'm thankful though that her teacher happens to be effective, patient, understanding, and has a big heart for her pupils. Meanwhile, the son of former colleague and a friend taking BS in architecture plans to transfer to another school, and transferring to another school is not that easy. However, the genuine interest to help made a big difference. After communicating to the people concerned, the mother and her son are scheduled to see the guidance counselor, the registrar, and the dean for evaluation on Monday. When friends are feeling down and anxious because of the trials they undergo in life, simply listening to their problems as they pour out intensely what they feel will surely give them peace and tranquility. We do not choose the people to help because we just meet them unexpectedly in this life journey of ours. Always take advantage of the opportunity to help, whether big or small, because it will make us live in our life to the fullest. Ing kadong punto may nibatan niya kareng verses 3 and 4. Tingmi panibalang tungkulan, king misyon na sukat gampanan. All of us have missions in life. Our gift of life is a big blessing to all of us. We must value life and make it worth living every minute of the day. Likewise, we must show the world our worth as a person. If you are the father in the family, be the best father. If you are a teacher, be the best teacher. If you are a doctor, be the best doctor. If you are a parish priest, be the best parish priest. If you are the president of the land, then be the best president, and so forth and so on. Whatever is our mission in life, always do it to the best of our ability. In so doing, there will be no regrets at all. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Always make our mission our inspiration in life. When we do things to the best we can, we inspire other people to do the same. Big things have small beginnings. Like life is always worth living to those who always find meaning each day of their lives. Wala mo itang sense of mission mo. Waka nga mga rin ta. Kanta Nga mga ito. Higit kayo ito. Anak ko pa. Higit ka FB. Itang sense of mission. Yeah. Higit ministry. Kanta mo kasi. Tanda ka na. Anong practice? Okay. Yung katlong punto, akay kaya mo. Bigla ka nga Agad na tuloy. kanya mo. Huli nga tang kayo na kaning topic tangin. Siyempre. Hindi pabalikan na. Sige, Sir Jeff. Yung katlong punto, may nibatan niya ka rin verses 6 to 7. Ibiyayin kaya katang kasi 1, banjos to mi parangalan. What am I living for? This song was made popular by a local artist. Kanta yata. I'm living for. Tararara, na. Matwaya tang kanta niya kaya balo. Naradaman kaya mo amo. Sabi natin, this song was made popular by a local song artist in the natin. 70s. Ang galing. Peregrina. We owe our life to God, the giver of life. He gives us everyday blessings and unconditional love. In return, as people who reciprocate His love, we must follow His precepts, and give Him praise and honor, worthy for a king. Anding anak ng pasalamat king dakalagrasang babiana, marapat mo yung sumuyo tamong mitmong katapanan king ginum, at parangalan taya kareng balang dapat tamo. Wotang luluguran tala deng kalupatang tao, kalupatang taong kapareho ning pamaglugod ning Ginoo kaya katamom. Papakit tamo yung tunay malasakit kareng taong kaluguran na ng Ginoo. Ibiyang oras, kagiwan, saob kareng taong migit mga ilangan. Masayaya yung Ginoo at su banwa, kareng balang dapat tamong nayun king kaburyana. To God be the glory. Sumuyo ta kapilan man, ang timong ipagkalaman.
O ini naman ing panagkatatanaga, sumuyo kapilan man anting mi pagkalaman, ban amanong malaman, lubos tayang namnaman. The world is a beautiful place to live in only if love prevails among the people. It is not only during Christmas Day that we must give love, but rather every day of the year. Habang Christmas Day. Titak na mo. Ayan If na. people always think good of their neighbors, Susulit na eh. then we truly live every word that is written in the Bible. Isundo tayo po yung reflection ng Ma'am Agnes at ini po yung kadwang dake. O ini naman yung poll question inyang milabas sa Biyernes. Nano ing kala matinggap mo't agagamit mo king kasiwan inya makasawop ka karing aliwa. God, our Savior and our Redeemer, is truly a generous God. He gave us all that we needed, from the air we breathe, water to drink, sunshine to make us strong and healthy among others. He gave us different talents that we can use to fulfill our mission in life. When I was in my elementary days, my favorite subject was arithmetic. I love numbers and I always enjoy solving problems in mathematics. When I was in my secondary days, mathematics was still my favorite subject. My fondness in numbers made me choose an engineering course. You see, I'm not a teacher, but God brought me to where I will bloom and be happy, and that is the teaching vocation. At UA, University of the Assumption, I was assigned to teach mathematics to students taking up engineering and architecture. I became the chair of the mathematics department in college for more than a decade and became the OIC, officer in charge of School of Technological Studies, for a couple of years and retired as Dean of College of Computing Sciences and Information Technology. All because of my love of numbers. What a blessing. The talent that God has given me became our bread and butter. Iningkalam yung maging dalan niya asusopan kayong pamilya mi, pati na rin taong malapit ka na ako. Pauli na ning kalamay ni, inya makasuyo ko king pisamban bilang tresurero ning PFC o Paris Finance Council ning parokya. Everything is grace. May beg ko ka, ma'am. I'll start. In last Friday's episode, the testimonial letter of Seminaran Renz entitled "Ing Talasuyo Mipagkalaman" was featured. Seminaran Renz B. Puno is an incoming third-year seminarian in the College Department of Good Counsel Seminary, Del Pilar, Barangay Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Seminaran Renz was with Among Ronnie for quite a long time already. I admire Seminaran Renz for having written his testimonial so vividly, despite his young age when he first met Among Ronnie in 2009 in Apong Lourdes Shrine in Kabetican. Among was transferred to become the new parish priest of this shrine, while Rector. rector. Okay, thank you. As the new rector of this shrine, while Seminaran Renz was then one of the Knights of the Blessed Sacrament, or KBS. He was a witness to the many devotees who attended Mass in every first Friday of the month. First Saturday. First Saturday. Okay, first Yung Saturday. first Friday, Igarela. Dab Sweet. Galing, parang kayo din si Mamo. Excited Nami-miss na kanya kasi bakasyon eh. Excited! Nami-miss din first Friday, Mas Namimigla Dab ako. Sweet. Sige, sir. Okay. Hingang malalim. Bukang ikang melit, kalwaya ko. Alwaya. Sige. Jolly kay ko. Happy ko. Yan. Para talakay. Okay. Every first Saturday of the month. Who attended the Mass every first Saturday of the month for healing. In 2013, Among Ronnie was assigned to Christ the Divine Healer Parish in Santa Lucia Resettlement in Magalang, Pampanga. Runs together with Senoric, Favorite. famous. My former student. Yeah, my favorite. The great. Yeah. Senoric the Great. Yeah. And Nolito were given the privilege to be with Among. Again, each mass of Among Ronnie were full of churchgoers hoping to be blessed and prayed over. As Among's photographer, Seminario Renz was a living witness to the several people wanting to be healed in all aspects of their lives. Among introduced the following devotions in the Parish. shrine. In the Paris. In the Paris. Christ the Divine Healer. In the Paris, like San Nicolas de Tolentino,
patron saint of the souls, Poor souls in poor souls in purgatory. Apong Lourdes of Cabetican, giving healing to sick people, and San Ezequiel Moreno, patron saint of cancer patients. Many have already received the healing grace from God through amongst intercessions, like Princess Manuel with leukemia, Baby Sam with bone problems, Brother Rio Galang, and many more. After 19 years, Among is still very much involved in his healing ministry. The people attending his masses at St. Matthias the Apostle Parish, or SMAP, where he is now assigned, keeping on growing in numbers. He has a healing program entitled King Laguning Jesus, o KLNJ, which is aired every Friday at 7:30 p.m. and has several avid viewers and listeners. The show will have its second year anniversary soon, yeah, July 24 po. His regular column entitled KLNJ in IMB or in My Pabalita, the official publication of our Archdiocese, is amongst venue for his healing testimonies and the stories of those who have received the healing grace from God Almighty. If we were to look into the testimonials of seminarians for Among Ronnie, it looks complete and comprehensive already, not to mention the interview made by Miss Rhea Santos of GMA to Among Ronnie on October 12, 2013. But wait, Among Ronnie was able to recall an incident which seminarians failed to include in his testimony. Yabi niya itang pamikatago nung nukaran ating pepalan niya kang Among, at mi pakyakya pa yung seminarians. Ginulangol yata. Ginulangol? Katanda ng Among ne. At tatandanan na nga ning hanggang milyari, kilob ning 11 mabanwang pamanyuyo na kintingwana ng kasuiwan king regalo ning pamipakayap, abin niya na ning ginungkeya. Sana all. Sumuyo ta kapilan man ang timong mipag kalaman. Thank you so much, Among Ronnie, for praying all of us, avid viewers and listeners of KLNJ, especially those afflicted with COVID-19 all over the world. Thank you for everyday prayer for me and Daddy Jess, Alan and Hazel, and my whole family. Prayers that give healing grace. Please continue praying for us in order to survive this pandemic. In Jesus' name, amen. Likewise, rest assured, Among, of our prayers for you, Brother Jeff, and all your loved ones. Keep safe always and God bless us all. Sumuyo ta kapilan man ang timong mipagkalaman. Pasibayo po, dakala salamat kaning dinakay yung pamiguna, Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento. May God bless you always as well as your family and loved ones. At kaniti naman pong 7th episode ng 8th season ng KLNJ, pakiraman naman tayo po ing testimonial letter Ameni Batan Pamo King Italy. Italy. Na pa kasi Piacenza. Piacenza, Italy. King Akayabe ako King Youth Ministry kanitang inassign na akong apong seton ting Archdiocese Director Youth Ministry with Healing Ministry 2005 until 2009. At formal ng pisya gapong seto na ako yung mamalik apong Jess Manabat kanito kapiyasta ng San Juan Bosco. Patron na rin kaya na kanya. Metong yung masanding mo ng pamigatagon itang balikan. Ing memyang testimonial letter yapi ni Madam Ma'am Leslie Derit Kembao from Piacenza, Italy, former Archdiocese Youth Coordinator, Archdiocese Commission on Youth Ministry, Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ing tutunan yan, ating kong pakisabyan, no? Yung huling ating kasangkanan, ating yang nireto. Naman may kibat. Pero pabalong yung may kibat, bigla kong aisip, nung kayang pasahop ko, ang yang atsuya king aliwang bansa, sakto niyang chinyat ke, kauuli na pabali. O imbis na rugo pa inaway, o italiklukan eh. Maswerte tamo kasi. Yung piyesta ngayon ni St. Bonaventure, taga-Italia. At yung king testimonial letter, at siya naman king Italy, di ba? Grasya po. May din niyang pamikatagon po, kaniting kabing yan, ating tamong, ating metong testimonial letter, may nibatan pa ka rin king Italy. Piacenza, Italy. Dapat bahay tayo po isunduin kaya katang kwentuhan. Nagkatanda kayo pa mo pong makyabe kaniti. Malyari kayo mag-text ka rin kaya katamong text line number. So rani po 0915-954-1303, 0918-351-8282, 0942-357-4268.
O kaya naman mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live at pasibayo paga na kami pong eyo kakalingon diri ng label ng mensaheng papadalayo kaya kami at pakibanggit na naman po ing lugal ng nokaring ko manuknangan. At paki-like at i-share niya po sana yung kakatamong Facebook page sa Archives of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Magsilbiya rin pong i-follow yung kakatamong Twitter account, yung kakatamong username yapining at radio_ASF at yung kakatamong Instagram account, yung kakatamong username yapining at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya kayo pong avid viewers and listeners ng programang KLNJ, mayapan nyo po kapamilatan ng malam yung loob, mayapan yung idake po yung kayatinan, agpangking kaya kayong kagiwan, at donasyon nyo pong malyaring ipadala king radyo ng Archdiocese Tamo, kapamilatan na po ng GCash account number 0905-319-4871, ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Salamat po kalitang memya ng kasopan at salamat mo naman po karyang umepang sumawop. Agkatanda kay po kayong kakwentuhan mi kaniting kabingin, pakibatan niya yung kakatamo pong poll question para king 7th episode ning 8th season ning programa tang King Lagyo ng Jesus. Oni po yung poll question. Nano na yung tebili mo king biye, ban kanita, atok yan niya mo yung Diyos sa mabiye. Babyemi po, minsan pa kaya kayong avid viewers and listeners ng programang King Lagyo ng Jesus, makaibya po sanang tula kaya kayo, ing babya ng pamikatagon ng Diyos kaya kayo, ing tatanggapan yung grasyang pakayap ni nga pong Ginoo. Kapamilatanin kaya katamong healing program, aking Lagyo ng Jesus. At syempre, tamo kakaliwan pong papasyaging maragula kapasalamatan king Diyos, uling parati nakatangdirinan pamikatagon, ban kanita, konkreto tamong tangalan, ing kayang kayapan at kayo pa yan, andat papasyag ng lugod na, antimurin ng kayang pakalulu, ang maging dalan ban kanita, may pakayap tamo at dinanakatamong sapat at panawon king pamipakayap na karing sakit tamong panamdaman. At sana makanyan mo nang maging kasangkapan ban mi pakayap na ring aliwa at makanyan tamo namang kikilalanan nung makanano ng gagamitan kasangkapan ng apong Ginoo ing radyo ng kiyakatamong Archdiocese ing DWBL 91.9 Bright FM. Kapamilatan na po ding miyaliwang programa, amiyang pangaldoldo, lalo na ng Biyernes ng Kabingyan, kaniting kaurasan, king programang King Lagyo ng Jesus. Pasalamat tamo naman po kang among Pep Bakay, administrator ng DWBL 91.9 Bright FM. Kambera po rin empleyado ding kakalugurang mamantabe. Engineer Abel, boy sister Ann. Salamat. Ayun. Okay. Aro, makayanyakan? Ay. Wala, makayanyakan mo, adwa. Kapamunsit tamo. Okay. Alana kaya bega. Puta nga kakati seminaryo na rin. Wala ko po. Ano ila pong adwa? Ila pong kaya Adwa lang. Adwa lang. Sabi na adwa lang. Yun po, kakaluguran na palabasan talo pamupuring mapilang paganaka at magbalik tamo banis sanduin kwentuhan tamo. Kay po mama ko. Isa sa mga kilalang titulo ng mahal na Birheng Maria ang ginugunita natin tuwing July 16. Ito ay ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo o mas kilala natin sa Ingles bilang Our Lady of Mount Carmel. Sa Biblia, mababasa natin ang tungkol sa kagandahan ng bundok ng Carmelo sa Galilea, kung saan ipinagtanggol ni Propeta Elias ang pananampalataya ng Israel sa buhay na Diyos. Sa lugar ding yon, sa simula ng ika-13 siglo, nagsimulang nakilala ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, kung saan nagsimula rin ang Order of Carmelites na kilala natin hanggang sa ngayon. Kaya nga naman sa paggunita natin sa Our Lady of Mount Carmel sa July 16, hilingin natin ang tulong ng mahal na Birhen, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa panahong ito. Kaisa ninyong gumugunita sa Our Lady of Mount Carmel
ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At mula po dito sa Carmelite Monastery sa lungsod ng Angeles, Pampanga, binabati po kayo ng mga mongha ng isang masayang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Ito po si Sister Mary Micaela of the Immaculate Heart, OCD, ng Order of Discalced Carmelites. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Makiramdam kayo pamurin po kining programang King Lagyo ng Jesus, King Radio ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Bayo tayo sunduing kwentuhan, pasibayo agkatanda kong makyabe kaniti. Nung ating kayong kutang, o buring utang o idake, mag-text kayo mo karing kiratang text line number. So, rani po, 0915-954-1303, 0918-351-8282, 0942-357-4268. O kaya naman mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. Paki-like at i-share yung kakatamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Magsilbiya rin pong i-follow yung kakatamong Twitter account, yung kakatamong username, yapin ing @radio_ASF, at yung kakatamong Instagram account, yung username tamo po, yapin ing @ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese tamo, malyari pong ipadala king GCash account number 0905-3194871 na makilagyong Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat. Panayon niya po yung pakibat yung kakatamong po question para kaniting 7th episode ng 8th season na ning programa tamong King Lagyo ng Jesus. O ini po yung kakatamo pong poll question, king kakatamong kwentuhan kaniting kabingyan. Nano na yung tebili mo king biye, ban kanita atok yan niya mo yung Diyos sa mabiye. Manahimik tamo po ngayon ni Makoyda Pinandit at pakiramdaman tayo po yung kwentong ing kayanakan alalaking mabandi ay ba't po king Ebanghelyo agpangkang San Mateo chapter 19 verses 16 to 30. Pamamasang iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ko, Ogin. Atin naman metong alalaking linapit kang Jesus at nga na, Maestro, nano yung maya pasukat kong daptan ba kung tanggapan ning biye, alanganga, nga nang meki bat Jesus. Bakit kukutnan mo ko nung naning mayap? Metong yamo yung mayap. Nung bisa kang magkamit biye, tuparan mo la ding kautusan. Isa nung kautusan nga nang kinutang ning kayanakan. Meki bat ya Jesus. Eka makamate, eka makipangalugod. Eka manako, eka maglaram. Igalang may tata mo at ima mo.
at luguran me ing kalupa mong tao, anti mo ing sarili mo. Nga naning kayanakan, tiparan ko na langan deting kautusan, nano pa ing kulang kako. Nga ng Jesus, nung bisa kang maging ganap, muli ka, pisali mo nga ning pibandyan mo at ibya mo ka ring kalulo, ingayabli mo at mi kapibandyan ka karin banwa. Kay bat, magbalik ka at tuki ka, kanako. Inyang dimdam na ning kayanakan iti, may ako yung malungkot uling dakalya pibandyan. Nga nang Jesus karing alagad na, sasabyan ko kaya kayo, masakit yang tutong lungubing meto nga mabandiking kayaryaning banwa. Sasabyan ko man kaya kayo, kuna man kaya kayo, mas mayan pa ing dumalan yung meto nga kamelyo king busbus na ning karayom, kaya sa aking lungubya king kayaryaning Diyos ing metong amabandi. May biglala ding alagad na inyang dimdam da iti, ngarang kinutang. Nung makanyan, nino'y malyaring miligtas. Linawe na lang Jesus at nga na, para king tao iti mapalyari. Dapat para king Diyos, ing sabla mapalyari. Kanita migsalita Pedro, lawan mo, likwan ming sabla at tikyan da ka. Naning malyari ming asahan. Nga ng Jesus karela, iniing tandanan niyo, potang mag-ari yang mitmong kaligayan ng anak ning tao king bayong panawon. Ikayong 12 at tinuki ka na ako, lukluk kayo naman karing 12 trono, ban manatol karing 12 tribu na ning Israel. Bukod pa kanyan, ing balang taong mi batang likwaning pibale-bale na, ding kapatad ng lalaki at babayi, ding pengari na, ding anak na o gabon na pibandyan na, alang-alang kanako, tanggap yang makatidinalan may git kareti, at midinan yang biye alananga. O nang dakala ding ngeni mumuna amaging tawli, at dakala ding ngeni tawli amaging mumuna. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurihan kaya ko, Kristo. So, mo metong kwento, Brother Jeff. Aliya kwento ning kayanakan alalaking mabandi. At niya pa palang karagdagan na dua. Ing panganib abubungan ning pibandyan, ang po pa ing ablas ning pami sawili king sarili. Galing. Pakiramdaman tayo kanyan, Brother Jeff. Ay, na seminaran pa. Nasapin niya ning isang kanobat. May Obat. Sige mong. Ngayon po pisabihan tala po rin ng atlong punto. Inyawad kong gawan ko lang ang amo. Ayan. Lagi akong buri. Alibisi yamong po actually. Oh, Talaga, siyempre. sobra idakal gagawan ngayong Friday. Sweta. Tapos magnovena ya pa. Wow. Nya maragol na pong sahop kayo tang hanggang nano mo. Litsang ating pamig pa bless balinan din. Oo, ba? Parishioner lo, niyang chulaking paligi palit. Kay ba't ala na akong aliwang oras. Kailangan kitang ka na akong OOTD. Oh, TD. King 60. Gagawa pa yung maya pabalita yan. Pintan Wow. kay Guy ay Rob Sequia. Wow! Kuya Boss Rob. Laman Brother July Rob. 20 ganyan. Wow. Alright. O sige po. Brother Rob. Pisabyan tala po ngayon ring atlong punto at balo ko sa panda ko. Nya so nga ako naman kabalik ko nandin. Tega lang kay noben ng tridu kalungal do ng Mount Carmel kay bat Opo. kalimangal do ng novena kang San Matias. Yeah, Kay bating misa. Yan. Nenalbe ako paging misa na nandimikyabe ako. Ing mo ing kakatamo pong ebanghelyo may kwaya po king no karon niya may kwa king king pong Mateo chapter 19 verses 16 to 30. Ne po. Ing mumunang punto, ing Dios tin yang kautusan ban kamtan ing kaligtasan. Actually la po makanini forma nan dindeni, may edit la pong mas masanting. Anyang pepaldo ko la kang among. Pero maligtad ko lang naman. oo. Ayan naman Beligtad ko Anong lang. galing. Baka na itong original mo at tandaan mo pa. Itang original ko mong sinend ko la kasi nandin kaya ko. Paneng may ding pong ing original da po. Orene po. Basa. Basan tala na po. Bayo lang akit. Bayo lang akit pa nga edit. Inspired by the Holy Ghost. Ayan. Siyempre, Nya. Importante Ay nyang. Imumunang punto ko po. Checking verse 17. Wow. But yung Basa verse niya pa. 17. Ing Diyos, itang kanako po itang Basa original. niya pa ang pikwanan mo.
Wow, Verse but, 17. but checking verse 17 nga nang meki bat Jesus, bakit kukutnan mo ko nung naning mayap, metong yamoy mayap, nung bisa kang magkamit biye, tuparan mula ding kautusan. Ingka na ako po, ketang ay niya, kaya mo ini, paraw yamong. Pareho yan. Wow. Kinorek niya mo itang kay. Tayo po. Okay. Sabi na, ing Diyos din niyang kautusan, hapin ng original ni, bankamtan ng kaligtasan. At makanita yan naman po itang binyan ng among Ronnie. Ing kadwang punto po, may nibatsaking verses 21. Masanting siguro, Brother Jeff, 22. laben tayo naman tang konteksto na nita. O ba't sinabi na ning Gino na nung bisa kang magkamit beto paran mula din kautusan. Makanitala ka wala ka rin kautusan, ning batas Nga po. na kailangan ng tukyan, pamintuan. Uling karin niya manalumpakan itang pagkapilitan tamong kamta na kaligtasan. Kailangan tang maging mapaminto. Yun. Keng kautusan, keng karing batas. Bawal ang pasaway. Kay Maring. Joke. Ali, sige. Talantala po kay Batne. Mumuna pa mo po. Apin po ita. So, original ya. Ing reflection ko po ka rin. Nga na po ning, nga na ping Israel Moore of Ivor. Po ba, Ano ito? kilala na po ri Ma'am Jane, ang po yung Ma'am Agnes. Sabi na, every game has rules. Life's a game that has its respective rules. Obey the rules, win the game. Siguro we can connect po this quotation kaning verses 16 and 17. May ngutang iting mabanding kaya nakanalalaki, nung naning maya pasukat ng daptan, bang kanita magkamit ng biye, alananga. Yung peki ba't ng Jesus, follow my commandments. Tuparan mo lang ding batas o kautusan ko. Kasakit atang tupad ka rin kautusan ng Ginoo at mamiyayang mapilan ng Ginoo. Nanula reni, binanggit do po. At akit talaking verses 18 at 19 nga na. Eka makamate, eka makipangalugod, eka manako, eka maglaram. Higalang may tatamu at imamu at luguran may kalupa mong tao ang timoyong sarili mo. Ore ni ring batas sa papalad na ning Ginoo kaya katamo. Batas sa magsilbing giya, tamo ban kanita kamtan tamo yung kaligtasan. Emu kaligtasan no nebye, ala nga kapupusan. Inya pa nagkat na ning mumunang punto, ing Diyos tinyang kautusan ban kamtan ning kaligtasan. Dagdag tayo bintang sinabi ng among nandin na maulagala ring kautusan ka ring kanita ne po kanita Yan naman yun. Galing yan. hanggang ngeni hanggang ngeni pero bala mo tamong ing punishment kanita aliwanan mas maigit ing punishment Lalo na dati. yung Old Testament. Wow, Ay, Old Testament. Yan. Yan. Wala makantay. Kunin kayo yung New Testament ang bayong kautusan Yes. di kuaning Ginoo. Apo. Patungkol ya keng pamaglugod. Apo. Love you. So muli ya keng metong nga bagay. Love. Love you pa rin. Yan, baliktad. O ito, in kening kadong Dapat in love tamo. yeah. Stay in love, Sir Jeff. Ikaw nga doon among Ron, medyo kaya dyan. Ayan. Ano sinabi? Pwede? Pwede tamo Pwede, mo. lugod Stay in king love Diyos, with lugod ka rin, Jesus. wow. Yeah. King Diyos, Yan, kayo. pwede pala. Yan naman yung kalupang tao. Dapat may lugar. Naman. Galing yan. Aliwa itangawan A mo little lugod level kanyan. of love. Awal. Ang level. Level, yan. Ayan, yung punto tayo po number 2. Happening original po yun na sinend ko ang among. Many ba siya pang verses 21 to 22. Nga nang Jesus, nung bisa kang maging ganap, muli ka, pisali mo nga ning pibandyan mo, at ibiyan mo ka rin kaluloy nga yabli mo, at mi kapibandyan ka karin banwa. Kay ba't magbalik ka, tuki ka kanako, inyang dimdam ning kaya nakaniti, may ako yung malungkot, uling dakalya pibandyan. Hindi po yung original na sinend ko kaya. Ing sablas, sukat, gulutan, banakit, tune, pibandyan. Inyang pong inedit na elewen yung linto, tune, pibandyan, akamtan, ustong yung sabla, gilutan. No? Di ba? So, Beling tagya naman. mas okay yung daramdaman niya po. Ayan. Hingkadong punto po, lawan tamo kaya ninaya pala sapat natutuki tamo mo karing batas na ning Ginoo. Neng minsan balata mo agawata na nga ning dapat, neng minsan balata mo tikyan tanongan ding batas wari. Usong king pialong tikyan mo lang ang ding batas ding kautusan as nakakasaya wari po. Dapat karening batas o kautusan na mi palad, atin pa palang mas maigit. Kalupa king biyata mo, ing dapat asukat tamong gawan, mutuki king batas ng Diyos. Nune dapat siya naman tukyan ng Diyos sa mamya kareting batas. King pamano kita mo king Diyos, atin niyang papagawa kaya katamo. Nanula reti, yapin ning muli tamo, pisali tamo nga ning pibandyan tamo, at ibiyata mo iti karing kalulu, kaya beda ring ayabli tamo pa. Ing mo munang sinabi ng Jesus, makapantungkol ya karing aliwa. Nung lalawen tayo po. Karing kaparet ang tao, karing pakakalulo. Ing kadwa,
Kay ba't magbalik ka at tuki ka kanako. Aga nakakaya po itang kwento na ning dati ming director king seminaryo, iyamong al manakmul. At inya kanong kayabeng pari kanita na mag-retreat, ne po. At inyang mag-retreat ye itang pari, inyang lawende king kwarto na, iting pari alayo. Ne po. Dapat ding sabla ng gamit at chulangan. Nangaus kanina, ding laptop, ne po. Ing bag na, ne? At nano pa man. Malambat yang emayakit iting pari. Kay ba't naning pilang banwa, ikit de kanu iting pari. Ne po. At tsuking dalan. Kaya ben na ring pakakalulo. Inyang kut nangandeng sinabi na. At inyang penamdaman na awos, may git paking awos sa kayang pekibatan. Yapin itang awos ning pamakyabe karing pakakalulo. Nung iyamong po, inaawos na yun nga pong ginun. May kibat ya. Tinya naman penamdamang kaduang awos. Yapin tang pamipakayap karing masakit. Ini naman, atin niya namang penandamang awos. Yamit ang abayana no rin nga pakakalulo. Ing balita kanita, pisalinongan kanu din kayang pibandyan. At itibin niya na lakaring pakakalulo. Iting kwento masalayang lunton, timong konkretong pamanango, ketang kayaw saning ginukaring kayanakan karing kayanakan. Inyaing panagkat nagkakatamo ng kadwang punto, tunay pibandyan na kamtanus tungin sabla gilutan. At nano iting pibandyan tamo, no karin niya akit, king pamanukita mo kang Jesus, at potang tinukita mo sana'y ta na mag-alinlangan. Nga napin ning pabakalamano ng among Ronnie nandin king misa ng nobena para king kapagmasosya na ning kasisentang anibersaryo ng parokya, king kapyasa ng Saint Bonaventure, daptamtamo yung kailangan itang esa mag-alinlangan. Ing pamanuki kang Jesus kailangan niyo. Dapat etamo sana mag-alinlangan. Ing punto number 3 po, at kay bundagdag punto number 2, malampi paganakan yung Brother Renz, Seminary Renz, 22 years ago king Babo, 5th floor, yung kini kaya pa makatok ng, kini kaya asulat itang kanakong dalit king kakong pangapari, entitled Ikamo. Okay. Pakantaya? Yes! Kinta ko nini. Ali kasi itang kitang first verse, kalupa na Yeah, nining, ma'am. tunay pibandyan na akam tanus tong sa blagi lutan. Bisa ka music? Ay, pati niya. Palo ka din eh. Pati niya. Balok tayo nga wata kong makanta company eh. man. Pati niya nga Pero sige mo kayo. Yeah, ma'am. Kaya kailangan title kayo. Actually, music, yung gagawang kiking Camus Ministry Office, lepitan akong kong Romy. Amo nga na mas masanting niya. Kitang verse, siya mas nane. Acknowledge ko itang kagiwanan kong Romy, Ignacio, yung kaya secretary kanita king Camus Ministry Office king University of Assumption. At kini ko akakit mo naman na ing obra mi kaming pari. Masanting nga at ating nga kakayabe, kakasawop kaya kayong laiko. Mas magiging meaningful ka na ako, although mas bulik sana ka na ako yung music o yung lyrics, sampo music yung simple mo. Ay, tabala mo, migbalik ka na ako yung punto number 2. si share ng seminar ng Rensing kayang kadwang punto. Tunay piban dyan nakam tanustungin sa blagi dutan. Uling dakin na ning agawa kong dalit para king ka na akong pangapari, king pamagata ikamo. Pamangilalay king meto nga Diyos sa minaos ka na ako, tengwanan ke, kabang-kaba, sasabihin ko kayo, ikamo. Pero babi yun na iniwat. Oo, malo. Dandaman niya ulit yan. At nga na po ning kanta. Yeah! Yan na. Ika o kakong Ginoo, ing minaus ka na ko, ika mong tangwanan ko, kabang-kaba ika mo, ing nanumang pibandyan, malyari kong gulutan, ika mong panaligan, ang gaking kakalulwan, ikaw o kakong Ginoo, ing minawos ka na ko, ika mong tangwanan ko, kabang-kaba ika mo, ing kanakong kaburian, malyari kong kalingwan, ika mo ing pamintuan, ang gaking kasakitan,
Ikaw o kakong Ginoo, ing minawos ka nako. Ika mong tangwanan ko, kabang-kaba ika mo. Ding ka kung pakamalan, malyari ko lang lakwan. Ika mo ing luguran, ang gaking kamatayan. Ika o kakong Ginoo, ing minawos ka nako. Ika mong tangwanan ko, kabang-kaba ika mo. Ika mong panaligan, ika mo ing pamintuan. Ika mo ing luguran, ika mo kapilan man. Ika mo kapilan man. May banggit kitang verse 1 kasi tunay pi ba nakamtanos tong isa lagi dutan. Lalawin kay kenitang pisyag ko na ina namang piban dyan, malyari kong gulutan. Nungatin. Ika mong panaligan ang gating kakaluluan. Yeah. Ito itang, although kanubaw, pangako, Opo. itang kapag nasa na may biyabiyaking kakaluluan. Render itang atlo, yung metong, Opo. obedience, kapamintuan, nanyapin sinabi ko yung kanakong kaburian, malyari kong kalingwan, ikaw mo yung pamintuan ng gaking kasakitan. Nung masantinging kabilyan, malagwa yung maminto Opo. pero nung masakit, naka rin masubok na ang yang masakit, gawan, itang dapat siyang gawan, ban katapas siyang kapamintuan. At itang katlo, syempre, pakibat siya naman kitang nantatabili. Opo. Kaya rin yung pakamalan. Particular, syempre, yung pamilya mismo. Although, syempre, po rin ang aliwang kaluguran, pong kaluguran. Kaya abiyang nito. Kailangan na talagang nung misan lakwan, pero naman bro sabihin na etala kaluguran. Pero kailangan lang lakwan, uling atin tamong dapat i-prioritize mas dinan oras, mas dinan pansin. Panagkat ni nga pong ginuluguran na ring aliwa. Nyakit ang kahit ang masakit kasi nung lalo na nung material bagay ang emuatabili Opo. yung maging sumbagal na atok yan mingin no? At aluguran la pati na ring aliwa lalo na ring mangailangan ding pakakalolo. Ay mo bala mo may balik ka kanako niya penintun kitang lyrics ning kanakong dalit king kanakong pangapari as sinulat ko 22 years ago. April 25, 2000 sulat kay 1:17 AM kay ni King DSF building. Kini kanta makatuknang chaplain ko sa Amsan makatuknang katedral ning pagwa yung dome. Linipat kami kanya. Wow. May adwayan kayo niya, mong may kapagkantay. Kanigaldo yan pa yung partida. Oo, partida. Lyrics ito. Itong kay Gewaking Music King kay Samson. Nadimdam na akong kong Romy at Sinopan. Abin sabihan ng Ma'am Agnes yan na sana all. Agagana ka. Yan. O yan, Ma'am. Alright. Okay, number 3. Thank you, Amo. Kutat yung buring dagdag. Ay, Sir Jeff. Apo tayo ka, no? O, Sir Jeff. O, niya po yung katlong punto. Nga nang, many batch of booking verses 23 to 24. Nga nang asus ka rin alagad na, sasabihan ko kaya kayo, masakit yung tutong lungubing metong ababandiking kayaryaning banwa. Sasabihan ko naman kaya kayo, mas mayan pa yung dumalan yung metong akamelyo, king busbus na ning karayom, kaya sa aking langubya king kayaryaning Diyos, yung metong amabandi. Unya po yung original, labi niya ko kangamong, yung sarili yung kalingwan, baning gusto yung dikilan, nemong dikilan. Adikilan na mo ata. Adikilan, wa. Ito yung minuna akong binya, yung balik na ka na akong among, sarili sukat kalingwan, baning gusto yung dikilan. Ita, medyo malaut yun king sinan ko kangamong, pero mas may santing niya. May samasa niya. Wow, mas Baliktad may na rin aliwang amano. Kaya ni pong katlong punto, actually, wala akong agawang reflection, Kenny. Siguro, nandin, papunta ako, Kenny, gagawan kaya kasi nandin. Muling siguro may nga taranta ako. Metong niya po siguro ingakit ko, Kenny. Bakit ding mabandi, sasabihan ng Jesus, pwedeng lungob king kayaryaning banwa. Pero, tamo po literal, pota kasi ating malbe, kaya katang makwalta. Siguro po, ingaman wani nga pong ginukening katlong punto tamo, kening verses 23 to 24. Then kasing mabandi minsan, databilitang nung nanong atinda.
Sabi ng among nandin, itang material things, ne po. Pero, atin namang maaliwang mapila na mabandi, ne, ring atinan, ne, Atinan. na ingkarelang panga-atin, daraked, kareng tao. Atin niya pa sinabi Kenny nga pong ginawa na, sasabihan ko naman kay kayo, mas mayan pa yung dumalan niya, ing metong a kamelyo, king bus-bus na ning karayom, kaya sa aking lungobya king kayaryaning Diyos, ing metong ang bondi. Siguro, pwede yung kaya pong kutnangan ngayon, kamana nga pong ginawa kareng mabande. Ana, uling pong tanda ng taming gospel tamo, nung balikan tayo manibat ketang mumuna, ining lalaking kayanakan na mabandi. Bisayang buri ng kamtaning biya elananga. Pero, ini, makwal tayo. At anyang sinabi ng Jesus kaya na tuki ka kanako, nang sabi ng... Hindi pa, muli ka pa, ano? Ay, muli ka pa, na? Nangawas ka rin? Tagalog yung ayos kong word, ibenta. Pisalimo. Pisalimo la. At pamyan na ka rin Wow. kalulo. Kalulo. At kay ba't Kenny na ka? Ay, dananay naman yan. Ay, dala, Kenny na Huli ka. na ka. Ay, muli na ka. Magaling Muli ka ha? pa. Magaling yan. At kayo ba, Doña Ana? Kenny na ka. Magbalik ka na ako. Kenny na ka. Kenny na ka. Ah. Ay, galing din nita. Ay, pero anya pong sinabi ng Jesus to, tanggawa na nining lalaking kaya naka na mabandi, may koya. Hindi, tinyang may kakaliwantang melong kutya. Melong kutya. Melong kutya. Importante Salamat ito. among karing karing kayo. Bulan sabihan, itang tula na, tsukya itang pibandyana. Mga Nung attachments na. Ay tayo, inyang dimdam masakit na para ni kayang itabili. tabili. Itang piban. Huli nga kain na yung tula na, kaya itang pibandyana. Yan. So, bulan sabihan, katang Jesus, keng nanumang bagay, nunayak, iya mismo, yung maging pibandyan tamo ban, o tanging yaman. Tanging yaman. Mukhang tami kanyan. O kaya. Ikaw ang Ginantin, aking tanging yaman na di lubusang masumpungan ang nilikha mong kariktan, sulyap ng iyong kagandahan. Yan. Ika'y hanap sa tuwina nitong pusong ikaw lamang ang saya sa gitna ng umaga nangungulila sa'yo sinta. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan ang nilikha mong kariktan, sulyap ng iyong kagandahan. Yay! Gaganakan tamo mo kaya na yung panagkat na migit kang material bagay. Yung Diyos, Jesus, yung sukat tamong maging tanging yaman. At karin, tamo dungkot, mas tumula tapapin eh. Uding akit tamo ating tulaking pamamye. Wow. Anyapin ni nagkat ng muli ka, pisa di mo yung ega na gana, pamiyap mo ka rin kalulo, kaya ba't balik ka, kainin ako. Tukin ako. Okay na ka. Tugi na Ay ka. dana, kainin ako. Doon Ay yung dana, tanda. kainin Ay, dana. ako. Kanya pong bacolor public market. Ayan na kayo na naman. Doña Fernanda Puno. Promotion, ayan. Ah. Thank you, Among. Ating panagkatatanaga po na ako kinuha kang Among. Uding masanting niya nini. Nini makapirikilya naman kanyan ketang topic tamo po. Sabi na, among send ko na rin siyang lung puntuan, banta gawa mo na yung panagkatanaga. Agad. Ay, ba't
Bay may atas sinabi ta, send ko Kasan na na. May bigla ako, wawa akong bilis ako. Anong kabilis? Ini po yung panagkatatanaga, kaya nakang sugatan, tingkapalda ng kamtan, lako mo yung kaymutan, at ing dapat yang daptan. Kasi ganing panagkatanaga, babalikan kitang tema. Although po tayo mabanggit sa po to, yung tema tamo kaniting 7th episode, ding 8th season, ding kaya nakang sugatan, tinlang kapalda ng kamtan. Kanya makanta kayang, kasi bawasan kaya mong sa manunggal syllable, iba dagdagan kaya pangadwa, banta magiyang tanaga. Putang kaya gawa niya namang tanaga. Kunin kaya mo dapat. Kaya mo. Ali, ako balo na nung, pero pwede naman yatang makarima namin ng enong gyangela sakdal rima. Kunin nga ako kasi sa neko kanetang sakdal rima na itang last syllable pareho lang. Paraw lang yan. Ika Sir Jeff, na Gawa niya naman kanya. Gawa niya rin, o yan. Nano pong ada kayo? Kana ko naningas kanin adapin namo sikang po seminaran dal sitang I think atsura king Bible itang where's your happiness there's your heart ing nukar niya yung kaya kang hindi kang yung tula mo atsura rin kaya kang puso. Wow. Karon kaya kakiting masakit to dito masakit po na habang babasan emong yan niya may basa bagkus masanting nga po yung point of reflection lalo na yan na itang attachment mo nukar niya yung attachment mo tanapin nga mong itang kaya kang tula, di ba? May nga rin ta sinabi ko nanding nukar niya yung kaya kang tula karon yung puso mo hanapin. Nanong pilinan mo kasi darating king beta mo itang crossroads sa man nun tamo itang ng bawa lalo na ring panahon na ng graduation ngayon, di ba? Lalo na ding especially ding college, di ba? Siyempre, very kailo din, very passionate lahat. Ako di natangka na ako ito magangi niya, kaya katama siguro, amang po iya, seminaran guys na, nanong pilinan mo, di ba? Itang lalo na, midinan kang, anong bawa, itang Latin honors, di ba? Summa cum laude, magna cum laude, di ba? Itang very very alluring I will use that term na talagang very mapapangganya kakay ning yato hanapin versus katang itapin tukyan yung puso mo na itapin nung akakit mo na nung magkaya lalo na ding naman naganagan ng kaya nakat nanong tema tangi yan kasi at the height of kaya, di ba? Itang passion at the same time, itang burida, itang ladder of success, di ba? Lalo na, mabandiya kasi anak niya kaya na kanya itang ikitamong yan ng King Gaspar, di ba? Kaya makanyan king kinain. Talagang peninto niya itang kaya nakan. Yes, Ano lang version din. Wow. Kaya niyo, kaya Mateo, mababanggit siya kaya nakan. Yes, Kita kasi may itong Lalaki ang... lalaki, kaya ba't ang may itong wala mo kaya manungkulan niya. Wow, mong. Actually, yan yung karahanan migsan iyamong kaya. May pagising kuping ka rin sinet na. Tapos pentunan mo yung maranon din. Then yung version. Pentunan mo yung. Masanting ita pinamong. Ito itang amanan mo na itang kayanakan. Di ba? Kasi, nangas ka nita. Misan nakadwa napin. Makanting focus ding aliwa. Yan naman, naganagan ako pin. Pero, atin pa naman na kayanakan na I think na talagang tutok yan din kaburianan ng King Diyos ang po yung puso da versus King itang breed at ladder of success amanan ko to the point po tan datang na yung aldo na alanong sikanan, di ba? Alanong sikanan para sumuyo, di ba? Muna King Diyos kay ba't ka rin kaparadang King karelang pamilya alanong maranang pumarok para ka na ako ito pero sometimes kailangan mo para ka na ako redirect di ba? Redirect yung itang akakida na mas hanapin among kinkantanan nandin ang po itakang ang seminaran rents na kailangan baluda rin kayo nakan ng nanitang mas mamiyatula hanapin kening pangatlong tanaga hanapin nga mong sarili sukat kalingwan banun gusto yang dikilan karon kay ang po itan nandin tang gusto yung sabla gilutan talagang masakit po masakit lalo na pad siya din kaya nakan ali mo kaya nakan but rather itamo po pad siya na nakitang kaya na ing sabla wari lakading manu sanay kang manawa dapin something like that pero hanapin nga mong kaya na makiramdam kayo po
babiyanan ng Diyos, mo, nyeni mo, nemo now na, but rather eternal life Eternal life. Di ba? Alang hanggang diye, di ba? Everlasting joy Kasi, karanta mo, ako karin kaya kakit Karin kaya kakit na, masakit, gulutan, talagang masakit, talagang minsan 360 degrees, karin kaya kakit na, itang challenge siya. Challenge kitang kaya na kanya mo. Magbalik ko. Ay, waka na niya magbalik ka pa. 180 mo. 180 degree. 180 mo. Pampas 360. May correct. Magalik. Okay na. May ako ka pero magbalik ka. Sorry. 180 degrees. Mapatita ka listong Okay. May Ma'am Agnes kanya ka na. Matiwatig Oo, siya. matir ka na. Yung compass ko, dinurot siya. Ako siguro, kung Kanta kaya. kung i-summarize ka, bala mo, karingking banwa, akit na mo yung tututang kwalta, bala mo makanta na. Ay, may pwedeng i-folding 1,000. Bawal. Ba yung Full sa amin diretso. Ay, Karing kaya pwede lang i-fold. Kanta ba? Kung pwedeng dalan, nakta Pwede. Malaso lang. Ito makanta kaya akin po mo na to the point na dito nga man mo keding king kay makarelate kung uling kitang amo detang kaya na din kayo nakang sugatan di ba na talagang dip hanggang rugong dakal masaya la itang Yang atinangan ka rin. tinangan karela pero still wounded la. So, yapin nito siguro, daratanda din kayo puita mo, daratanda ka ng crossroads at sometimes na you have to choose, di ba? Na ano talaga, what matters, what itang nukaritang kaya mo, happiness, yung puso mo. Balikan kayo sinabi na mo nandun na, adwaya in gospel tangin, na sinabi mo mong, wala mo sasabi ng Sir Jeff ngayon Adwaya kwento yung gospel. Lulang ginamit mo. Ako pala, lula. Lulo. Kasi ita mong kitang minunang kwento, pinumuitang ingkay na kanalag mabandi. Unang sindumi hanggang king verse 30. Verse 30. Sinduge pala. Nangyari tang adwa, yung pangani, babubungan ng piban dyan. Matingablas ning pamisawili king sarili. Alright. Thank you so much, Sir Jeff. Ika kayo mong makabaldugan na sharing. Masaya na naman ni Ma'am Agnes. Uy, Ma'am Jean, kanyan yung reflection mo. Yan. Dakal dasingit ngayon niyo, yan. Dakal na salamat ka rin kaya kang si Diyang atlong punto seminaran rin sa karing digdag mong kagdagang pamigunam, Brother Jeff. Salamat mo naman ka na ako. Waking kanta. Kanta ako po. Salamat mo, king free concert niyo po. Pa-concert ng bayan na yan. Mapusok ko yan Yan naka, yan kanyang concert, alright. Doña Fernanda po na. Okay, kakaluguran ng maging laman na ning kwentuhan tamo kaniting 7th episode ng 8th season ng KLNJ pining makatuki. Ing topic kaya nakan, ing title kaya nakang sugatan. Ing tema or theme din kaya nakang sugatan, tin lang kapaldanan kamtan. Featuring testimonial letter of Madam Leslie o Ate Leslie ako. Leslie Derit Kiambao from Piacenza. Piacenza. Thank you, Ma'am. Piacenza, Italy. Italiana. Italy. Italia. Yan, Italia. Italia. Ikalusot yun. Wow. Former Archdiocesan Youth Coordinator of the Archdiocesan Commission on Youth Ministry or ACYM, Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kung kalupan ng abanggit ko din, siguro, initi po talaga yung grasyang makaparikil kaniting kabeng yan na manibatan niya pa mo ng King Italia, ining kaya katamong testimonial letter. Nga naping seminaran rin sa pamikatago niya naman na kaniting Aldo, King Pamagmasusi, Aldo ng kapiyasan ng San Buenaventura. Buhin sabihan, good fortune Good or fortune, happy future. Natawiya naman pala Italia. Italiano. Yeah. Sabi ko kang Sister Leslie, okay naman nagyang Kapampangan, Tagalog o English ako. Kaya mag-Italiano po, mag-nosebleed ka na. Pero may yapa na, English na yung ginamit na. Madam Leslie, the teacher kaya kaya sa Assumption, at big principal mo naman king grade school.
At kay ba't na ngayon kasalungsungan na kaya bening kayang darling, sweetheart, no? Yan. Ikong Arnel, Kembao, Taula Pau, Santa Rosario pa. Santo Rosario Pau, Santo Santo Tomas. Leslie, tao naman, Santo Tomas. Poblasyon. Kaya Poblasyon. pala. Kaya mong dagdag yung may malit ka na ako niyang Vicarage at Ministry President. Christ President. the King. Oh. 1999 Hanggang to 2005. 2005. Anyapin na niyang time ko. Wow, kay Bat Yan ang 2005, mag-represent ng wow. ECYM para kay Vicariate na ning Christ the King. Yung semen yun doon. At miras itang pamikatagon, yan na mo naman yung maging Arcesian Youth Coordinator. Sayang, kalimutan ko lang itang pictures me. Kaya be kay Leslie, Ma'am Leslie, Mamig World Youth Day, Karen King Germany, niyang 2005. Antimuring World Youth Day King Sydney, Australia, niyang 2008. Sana. Ay, itang pinost ko pala. Apin Wow, dito, mo. pictures lagi itang King 2005 World Youth Day King Germany. Matangikip mo kasi natin makabuklarete eh. Yes. Tapos mamuklat ka. Mo? Hindi natin kumapil ng kasing kindela sa bakit ko sangin eh. Makanta kami may kapyabe. Kwento may pamang makanan ng sinulat. Di ba may siraying ngayon yung gawa na sinulat? Bigla unwritten. Wow, Diyos ko, talagang Ay, but natin yung pang voice message. Wow! Wow. Kami, intindihan ta sulat na. Iyang pagkaramdam. Sulat pakiramdam. Alright. So din naman sulat ni Ate Leslie. Oh. Ayun tinjan kaya. Ako Wow. natin kinaitang video eh. O during that time pala mo, ako naman yung parokya ng Christ the King Vicarate. Kaya bing, Alay pa yung king... yung bayo. Yung bayo. Yung San Pedro Yung Calungsod. pang-pito, Ng Santa Catalina, Minalin. Basan tayo po ngayon testimonial letter ng Madam Leslie Dayrit Kiambao. Pe mansaganang among Ronnie. Istuya mong. Called to heal the wounded youth. The Archdiocesan Commission on Youth Ministry or ACYM and the Central Luzon Regional Youth Ministry was so much blessed to have Reverend Father Jose Ronnie Dicao as our spiritual director. It was our beloved Archbishop Asiano Aniceto who assigned Father Ronnie as our director and was formally announced to the Pampanga clergy on January 31, 2005, which accidentally also the feast day of St. John Bosco, the patron saint of the youth. Along with this, Father Ronnie was not only tasked to guide the youth ministers of the Archdiocese, but he is also in the healing ministry. Apong said to believe that Father Ronnie, having the charism and gifted of healing, he will be a great help to the youth, which Apong Seto termed as wounded. Background mo, kasi yung pagkasabihan ako nga pong seto as parish priest ng Senyor Salvador Parish, King Salapon, Candaba, at before karin naman kasi starting healing ministry niya, signify kung mag full-time king healing ministry. So, yung pagkasabihan na ako, sabi na, ding youth na, wounded lo, mangailangan ng healing. Okay mo kaya ka, yasahin ka kang youth ministry, Uy, kanak naman, obedient. Sabi ko, syempre po ako, nung yasahin nyo ko kang youth ministry, tangwanan da kayo po ako. Kaya ba't niyang binitang assignment ko, in-attach ng healing ministry kang youth ministry. Yapin youth, Arcesian Director, youth ministry with healing ministry, Galing na. Tamang ilalan niyang apong seto ita, kaya tang metong regalong binyaning apong gino, may integrate siya kareng youth. At sabi ko nga po seto kanto, amo ako, nasign mo ko kang assumption as chaplain. Potang mag-retreat kami, mag-recollection. Karakala youth ako, asno kasaya, no, kasigla, pero potang mag-recollection. Potang pakiramdaman ng kwento do, karakala ko. Mabayat yung bubot da ako. Wounded la. At naman mo kasi physical healing. Anyapin, being emotional, psychological, spiritual, anya ako man panolan ko, dakal ka rin kaya nakan, wounded la, kailangan ding kapaldanan. Sundo tayo po, this great blessing of having Father Ronnie both as youth director and healing minister paved the way to touching the lives of every youth minister in the Archdiocese as well as in the region. Background mo rin po. Minuna akong maging Regional Youth Director, King Central Luzon Regional Youth Ministry. Bayo akong maging Youth Director kay King Archdiocese of San Fernando. Kasi, anyang tumago lang January, di Father Jess Manabat, balo no, palitang ke. Anyang may election keng Central Luzon Regional Youth Ministry, CLRYM, ako ning pepalubno. O in absensya, may elect ko. Pekibalwan ko, pala valid dito. Okay mo in absensya, may elect ko nung pebalwanda ko pa. Bayo itang eleksyon. At nung may visa ako.
Una nga niyang tutuking mag-meeting ding pari kang region, ng poreng ding youth leaders, Ministers, pong Central youth Luzon. coordinators in Central Luzon. Sabi na rin pari, kahit naman mag-election tayo ngayon, ikaw pa rin naman nanalo. O sabi ko, alina, kinayin kahit ang process na bala mo mali. Mali. Sana pebalo nyo ko ba? Kasi pebalo na akong Mike, brother Mike. Kilala. Pare, Anyang minyambot na ako. Ay lang na ako man. Nakanano ko may elect ka rin. Ako man youth director ganyan eh. Sa tita. Saya. Oo, nung kanong mag-election, yan naman kanwara. So, Banya. Banya ya pali na ako may ngulit. Iba Pero ka masaya na mga ako man. May Santa Fe. kapan ng tabi, pati na kayong region at miras mo naman kayong national level, itong National Youth Coordinating Yes. Council. Ito niya kaya, di ba, among acronym, iba ka nga mga Santa Fe. Kayong Central Luzon. Central Luzon. Iba, Iba ka Bataan, nga, Kakabanatuan, nga Balanga, Malolos. iba ka nga Santa Fe. Malolos, sa San Fernando. San Fernando, Tarlac, Tarlac. San Jose. San Jose. San Jose ito. Kay Bata, Tarlac, then Fernando. Fernando, San Fernando. O, sundo kaya po, as youth minister, as youth ministers, we wanted to be advocates for youth and educate the parishes about the hopes, concerns, and needs of the youth in the parish and in the community. We also help plan, develop, and implement all aspects of a balanced youth ministry on the areas of group building, worship, discipleship, mission, and outreach. This would not be possible without the guidance of our Good Shepherd, Father Ronnie. All that we have in mind, would not be concretized if we are not yet healed ourselves. Building a team of leaders would really be a challenge if they themselves are wounded. The wounds of a broken family, wounds of poverty, wounds of discrimination due to sexual preference, wounds brought about by influence in drugs, barkada, and other vices, and many other wounds that affect the youth. Recalling those moments when we gather together in a certain activity, we would actually request Father Ronnie to include the healing session. We believe that during these sessions, we felt a sense of belongingness, tranquility of deeper faith in Jesus, the great healer. Healing sessions would also include healing of persons who are close to us but are not physically present. Healing ministry is a vital component of a healthy church. It seeks to bring people to wholeness in Christ out of a place of brokenness and despair. We pray for our individual healing and for the healing of others. ACYM and CLRYM programs and advocacies were made more meaningful because they were planned, visualized, and concretized in a special manner, of course, with Father Ronnie, making its programs very meaningful. For us youth, we say that through Father Ronnie, God's love and glory were manifested when we all work and be healed together. We will repeatedly say the name of Jesus as many times. For we believe that Jesus works through us and within us. Thank you, Apong Seto, for gifting us Among Ronnie in the youth ministry. We definitely agree with you that our young people needs to be healed. Father Ronnie, thank you for accepting and for journeying with us within the 4 years as our youth director. God bless you more as you celebrate your 19 fruitful years in the healing ministry. We will continually pray for you. Nabiyak pa kaya kanta nung 19 eh. Sorry. 90 at Sir Jeff, ating kong favorite kay Kenny. Ating kong favorite sinabi na kamang nandun. Balo yung itang king reviews ko, Skyflex. Dahil mahalaga ka, may pasobra ka na. Di ba? May assign niya mo as youth director. Makatouch ka no karentang healing ministry tambing. Akay ko na, iya mo metong tang service agawan na. Iya metong itang mission agawan na. At ikit mong masala ka rin na, isuitan sabihan ng Ma'am Jane din na, hanggang no ka rin niya miraras, at itang pamipakayop ka rin masakit. At kabang may sasabi kaming among kanita, napo natay tamong na ganingaldo. At niya sabi ka na kuya mo nga na, yan mo naman physically sakit na rin yuta na. Karin ko mas may kaya, siguro may lawak pa ngayon tindi na, wapin eh. Emotionally, psychologically. At na naman palang panamdaman ding yun. Lalo na nandin digdag na nga mong napotang asno kasaya, kakit mo la. Pero potang kwentuan da, kakit mo itang lamaning puso da.
mabayat. Ne? Kaya istuyapin siguro ya po sa itong wounded. At sakto, as nakasanting din po nung may karamdam kayo, inintegrate itang healing session. Karening activity na gagawa na ning youth ila di among kanita. At para ka na ako masanting yung pami katagaw nito na aliw mo physical itang mahihil karela. Nung pang panamdaman spiritually, emotionally, and psychologically. Niya ping ma-announce na ya kung maging youth director kanitang January 31, 2005. After ning recollection, lepitan na ako ning kaklase ko. Father Sute Yutok. Sotero Yutok Jr. Among ano, balong congrats o condolence. Sabi ko. Kasi masakit kang youth ministry at sabi na young people come and go Ita tindanan kay ito. Anyapin na niyang isulat kay itang maging theme song manatili ta kaya. Iting ikit kung panagkat. Yes, young people come and go, pero sana manatili ta kaya. Biblically based kay gospel kay John, I am the vine, you are the branches. Na panagkatsini, actually, naman mo ka rin kaya nakan. Uning kasi rin kaya nakan itapin, uning come and go, alto lumbog lalo na ka rin kaya kanilang concern po, ang mag high school law, kaya mag college law, kaya mag makolo. Pero ako, i-appreciate ko kaya youth ministry, ikit ko, atin namang ang yang ating obra, ating pamagal, ating obra, karin ko mas i-appreciate ka rin kaya nakan itang sense of mission dahil itang nyapin makantaya naman may gawa itang kantang sense of mission na karagula bagay na baludang i-manage in time, although syempre nang kay po tati muna mamakaman ng kimbali patsyon na lang at samban pero yung punto mo sila nanong bisyo nung nanong makakarok karela at least makasuyo na maging malapit laking apong Ginoo manatili takaya niya makatayang pakiramdaman po ating kanta. Ating kamburing dagdag ni Brother Jeff. Bukod kaniti after kung gangaliwa na ako yung president yung vicarate at ko pa rin king parokya PYM vicarate ang pong king ACYM pin igit ko itang amanuan ng among na lagi na sabihan na makayamot tamuhan di ba itang which the biblical kay na since ali mo kay king youth encounter facilitator ko naman. So hanggang naman ngayon since 2001, April 2001 hanggang ngayon So ita representing Paris at the same time emo king diocesan no itang akit mo one time banggit ko ping ka nga muna dinasure miya bang alita pa may gumbisa. In-invite niya mong siyempre kamin siya kasing kayong youth encounter. So in-invite niya mong bengi na misa king malugod kaya kayo retreat farm. Magalang. Magalang. Sa Nicolas Dos. Opo. Magalang. So mika kay ba naning kay naningas ka na misa in-integrate niya pinamong. I think kulang-kulang lang 30 to 40 lang ditang participants maganda including Alanan tanggamat. Wow. Literal. Wow. Ala pa kasing kaya. COVID. Wala pang COVID during that time. Holding hands. Sorry amo, I forgot the year pero kaya ka na ako niya. Tsuko kanta. Huling, I think ako may invite ka nga mong kanta. Kay makapadurot. Kay kabira-bira, kinanay nga mo itang prayer. Talagang imbengi, di na kaya pa talagang mikabe pa na yamong na makaya na malalim na yung bengi. During the prayer, ating may slave. Literal. Aliwa man tang mag-pray over holding hands kami Holding kasipin hands kayo ibagsak yan. Literal. Kalakas na ita. May mukul yan. Ako rin, dindam ko ita. Pero niyang kay ba't yung telang kitang bukol kay ba't may nga di. Kay ba't after sometime, may okay na yaman in-explain na naman namong na bayang malyari, niya na ating kumpana. Ito itan sabihan na namong na pagana ka. At kung dandaman makanyan, mental, etc. At ako, I think, pilan few inong magkamali kaya left or right basta dindam ke literal dindam king memak mo talagang si bigla bigla tatandan me pero damdaman me pero isa sabi na nga mo continue praying etc. Wow. Very vivid balang after laban lamang kayo laban kaya pero ako dindam ko rin namong ini sabi mo kaya ka dindam ko rin itang sama na nga mo pareho yung gamat ko rin
in temperature. Pareho. Kaya very kind ko. Ako, patot-patot ko ito na. Ito naman na nga mo. Yaku, mga pawaw ko kasi ngeni kaya pa dimdam yung story na yan. King Youth Encounter. Kaya kapam ko. Kaya pa dimdam ka nga mo. Although siyempre, kaya makalimit mo kasi niyang panahon na youth director ko, 2005 hanggang 2009. Yes, 2005 mo rin, milyari. Uling chaplain ko mo naman kayong Student Catholic Action, Pampanga, Pong Santa Apo. Luzon. So, may ka-opportunity mig-attend seminar king Bangkok, Thailand. Wow! Karina ako mismo. May sakit ko. Ako kasi maparasan po ang kaing kapamangan. Sinumpong ka na akong kaing gout. Ako milakad. Dinada ako kayong Camilian Hospital. In-inject da ako. Ali, actually, may katukik pa kitang exposure. Pero nga ako kalingwan, anyang muli kami, October 7, kasi niyang muli kami mika air packet yang pamagbiyahe. Literally bala mo bigbaksak yang dita king airplane. Imagine yung soft drinks ng Loreto. Okay, Anyang magbagsak ya San Juan. Miras ang gasiling. Ngining kasiping na from Bacolod di Gem. Eh ba't talagang pangadi na yung pangadi? Lord, mamamatay na yata ako. Di pa ako nagkaka-baby. Kasi ating niyang intention. Father, salamat. Nagkita tayo. Kasama tayo sa seminar sa Bangkok, Thailand. Pare over mo ko. Para magka-baby na ako, sabi niya. Uning busy kami kayong seminar. Kaya ba't may yaring seminar. Kaya pray over. Para tayong intention na may ka-baby. Anyang muli kaya po, talagang balami, mati na kami. Yung pa yung concern na. Lord, wag mo na akong mamatay. Gusto pang magka-baby. Anyan yung karasmiking Manila. Ako, bisa na akong muli. Uling bala akong mati na kami. Bisa na akong muli. Sabi, uning nagkada akong muli king bahay eskan, king Tagaytay. Father, mag-stay ka muna sa, mag-misa tayo, magpasalamat tayo kasi nalampasan natin yung nag-survive tayo. O, sabi, sige, tawag na ako sa amin. Nabukas na lang uwi. So, may kapag-misa kami. Migmisa kami, tangbengi, migpasalamat, kabat migka-healing session. Although siyempre, ala na keng lug ko itang wining i-gem, burino, mika-baby. Pero part, abya na kitang pangadi. Anyang mikawakan na yung October 8. October, November, December, January, Feb 8. Minta ko ang tike. SCA mo rin. This time, akayabi ako king seminary ng asawa ng Gem. Belitana po. Belitana. Father, buntis na. Amen. Feb 8. 4 months siya. Belikan ko. October 8 niya mikawani kami. Niya muliya. November, December, January, February. In comment ko, ba? Kahit pagod nga ako. Sa eksaktong 4 months. Galing. Iting metong ako rin kalingwan. Ining metong animator king Student Catholic Action king Bacolod. Ma'am Gem. Niyang mikit kami nekasaya papariover baya mi ka baby. Mi ka pa mi katagon. Ita pala yung oras sibiyan ng apong ginukawuli mi. At maging kasangkapan itang air packet na itang mismong stewardess. May katakutan niya. Sabi na, 12 years na ako dito. Pabalik-balik, sumasakay. Ito yung pinakamatinding naramdaman kong air packet. Talagang, itang soft drinks talagang dito sa gasiling. Nandaman mo ito. Nagsasakay nga rin lang. Ito, metong niya ka rin kwentong keng uling miyabi ako keng youth ministry. Talagang ating wisdom ka nga pong seto na in-integrate na yung healing ministry keng youth ministry. Puring tutunin ito, na ako siguro buring mag-full time. Pero ginamit niya yung kasangkapan ng hapong ginot. Ako noon personally, pasalamat ko minsan kay youth ministry. Detang formation, siyempre may kasaup lang. Tikman ko itang mag-attend National Youth Day. Ako yung star dancer ng Central Luzon. Puring presentation mi kanito. Giant lantern. Tinerak kami. Naing-terak yun ba? Itong kay. Itang kaya sinukpan. Ang ating ko pong singsing. Gawa ng Tito Benes Casa. Ako yung mumunang lungob. Dadalang king star. Ita kasing pinakalibutan na itong Maragula Star. Giant lantern. Ba't ang costume kanta? Uling payat ko pa kanta eh. Hindi, ang mas namin leotards ng house kanita. Itang makatwit kang malan. Ay ba't mag-practice kami kanta king Davao Milar. Labas na kami rin youth director kaya Central Luzon. Kalyanda ako.
Kaya niyo ba to nga? Hindi nga raw. Yun. At kaya, thankful ka, tama nga po sa ito na kasi maragul yung bagay king biyan nga po ron. At kadwa na dito, hanggang inene pa rin di ko hanggang radio. Hanggang radio. Hanggang radyo po siya ito Yan. yung may ulit na Lolo. magradyo. Yan. Yung balo nung balo na pangamo nga. Bakulo damong, di ba? Akaya beke yamong king. Kata betong foster pa parent tamong tang adopted parents. Patrick, ikitangatlo. Metong nga kay. Yung balo nung tatanda na. Ate ko make sure kanta eh. Ako ting kung last, ekbal nung bal na pangamong. Mong, ekbal nung pwede yung ikwento. Pero, kwento mo na yun eh. At tatanda na may pabait ang meto nga karanasan mo na ikat ng estudyante na may matayan yung ikikitnitang healing heart istampita. Balo ako aking youth kanta eh. At tatanda na niya pa po. Hindi na ata. Hali na ata. Inya magpakamate sana o nang sinuluyit yung stampita. Ako balo. At saka yung king youth kanta. Gusto ko ba? Hindi, lakpa like ka pag yung parokya. Wala ka sa tsaka king youth. Youth cooking vicariate kanta, youth director. May rehab of Kaya na Christian kanya naman itang may kaing makanita. O nano pa nga Alright. Salamat ng Madam Leslie kasi yeah. hindi ang Yeah. mapagaliaking Ate Leslie. obra. Salamat Ma'am Leslie at mayapan mong beli kanitang pamiyabi at pamiutos tamo kaya ang panahon na sinuyo kareng kaya nakan tanggaman naman ngayon itang dugod kareng kaya nakan manatili at sana maging kasangkapan ining grasyang pagkalum ni Diyos bandakal pang kaya nakan ding mipaldan at kumayap at tapat dang gampanan ning mission da king biye makasuyo. Minsan kaya pamikitan yung taloy yung I forgot the years pero malambat. Palagi ako mayayat na nginin eh. Kasi yung picture. Mas payat siya. Mas Wow! payat Yan, okay. Itang kasing picture pinost ko 2005 ito. Makakaya ka rin eh. Pareho kaming kaya. Wow. Healthy. Okay. Ano pa, Sir Jeff? Pati kayo pa? Okay. Ay, pasalamat at mabarugtan na kanya. At ngayon po pagkaramdaman tala pa po rin mapila na paganaka at kalupa na po nga sabi ko, ini po yung apili ng kantang Brother Charles. Manatili ta kayo. Yung ACYM theme song, lyrics kaya po, among Ronnie Cow at music ng Mr. Ray Kison, arranged by Big Ben Escasa, interpreted by Sheila Patungan, Frankie Lorenzo, and yours truly, Yeah. Father Ronnie Dicao, with the ACYM Youth Ministers. Kayo pumamakot, magbalik kami. Nag-enjoy ko Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragul lang asaw king pamanyon ning kaya katamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilata ning radyo. Kambe ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras laking radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at inginu, ablasana kayo sana, ingke kayong ganaka. Pangit aking ginuwat
Maging sagana ikakatang bunga at itang agawa ng utang ipala. Minsan ng bagay ulit tingala. Manatili aking ginong kabilangan. Manatili yan naman kakatamunan. Yaing pagsantungan tamuan sika na. Di ka mo nga kaya nakang kapampangan. Inuwi sa blating kaganapan. Ulining lugod ng ibang kaluguran. Makanyan nakatanaman. Manatili aking ginukapilanman. Manatili yan naman yan katamunan. Yaing pagsantungan tamuasi ka na. Ikaw nga kaya nakakapangpangan. Danang nigiting lupuding kinun. Tinawag ng pera para king tao. Itaman sa edami kakunun. Luguran kaya at ikalugod na mo. Manatili aking ginukapilanman. Manatili yan naman kaya katamunan. Yaing pagsantungan tamuan sika na. Ikaw nga kaya nakakapangpangan. Manatili aking ginukapilanman. Manatili yan naman kaya katamunan. Yaing pagsantungan tamuan sika na. Ikaw nga kaya nakakapangpangan. Manatili ka kaya, oh kaya At yung tapo pamurin po kining programang King Lagyo ng Jesus. King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayo po kaya at kayo pa. Galing ita. At bindam tayo yung masanting nga kantang Manatili Ta Kaya. ACYM team song. Lyrics na pong Father Ronnie Dicao. Music by Ray Kizon. Arranged by Big Ben Escasa. Interpreted by Sheila Patungan, Frankly Lorenzo, and Father Ronnie Dicao with the ACYM Youth Ministers. At bahay tayo po isundo yung kakatamang programa. Palabasan tala pa mo po rin mapila na paganaka at Facebook messages. Ngayon po kampanan tayo ay pamamasa karang papadala yung greetings. Petition sa ting intentions yun. Timurin po yung pakibat yung kakatamang poll question para kaniting 7 episode ng Kayalan J's 8 season. At ini po yung katamang poll question para kaniting kwentuhan tamo na ano na ing tebe limo king bie ban kanita atok yan yamo yung Diyos na mabie. Umpisa Ganyan mo po. na eh. Basan tala po rin kakatamang may padalang messages. Mula kay, many bad po kang Dita Nes Gomez Sablan, TGIF po, and it's KLNJ. Maya pabengi po among ka, Brother Jeffrey Seminarian Renz, admin and staff, at ka-KLNJ po. Thank you so much, Among, for your daily prayers and blessings for all of us, especially for me and my family and your gift of healing. Pasibayo po, iabayo ko po ulit. Ngayon bengi king panalangin niyo pong mamya pakayap, ban mi kakapaldanan na kena naman po nga tanggap. God bless you more and your family at kaya kayo din, Brother Jeffrey at Seminarian Renz.
Mipapangadi po, mimingat ko po, lalo na po king pamanuliyungan po. At chula pa kanong nga ng Sister Ness. Yun, chula po. Thank you, Tita Ness. Okay, karagdagan po kang ate Tita Ness Gomez Zablan. Healing prayers po for me and my mom, Erlinda Gomez, my brothers Arnold Ochenko, Nisiama Aurora Zablan, Aurea Zablan, Val Cao Ingal, Evelyn Amorao Cao, Imang Juanita David, Pedro Gonzalez, and Santino Tumambing. Dakal pong salamat, Tamang Ronnie Karing. Panalangin niyo pong Mami Pakayap and rest assured of our prayers for you and your family. Seminarian Renz and Brother Jeff. Thank you po, King Pamangan tayo po, King Sesentane. Yeah! From Luz Biminda Gopez, Maya Pabeng po among Ronnie, Brother Jeff at Seminarian Renz. Friday na naman, pagkabayo kaya po king panalangin niyo, lalo na ako at ding pamilya ko, lalo na king anak ko'y Ayan niya kaya ini. Ayan J, safe flight po kaya bukas. Taka pong salamat king Lagyo ng Jesus. Amen. From Angelo, Fabian. Angelo. Fabian. Good evening po kay kayo among Brother Jeff. Friday na naman. And Seminar and Renz. Thank God, it's Friday na naman po. Tune naman po yung paborito mo pong programa, Pakiramdaman. At susubaybayan, pasibayo po amang pakiyabe, yuk kami kareng panalangin niyo po, lalo na po di apo, kung Mercy Magpayo and Rudy Magpayo from Pasig, Candaba. Dakal pong salamat, among kapanginangatan po kay Katamungan. Menibat po kang Sir Jensen Bonifacio. TGIF na naman po. May pabingi po among kao, Brother Jeff and Seminanan Renz. Kumusta na kayo po? Dakal pong salamat. Among karing prayers at blessing you po King Aldo na bidadaon para kaya kami karing misa you. Pasibayo po, pakyabeye po King Kambering pamilya ko. Karing prayers o pangadi kiyaning kabingyan. At pakigirit mo naman po happy birthday. Happy 7th birthday king anak ko. Madison Jude Bonifacio. At happy 60th founding anniversary to St. Matthias de Apostle Parish Church. Dakal-dakal pong salamat, King Lagyo ng Jesus. From Edith Guevara, good evening po, among Ronnie, Brother Jeff and Seminarian Renz. Palagi pong iyabing pamilya mi kayong prayers po. Dakal pong salamat at mimingat kayo po. God bless po. At may message naman ka na ako, Lois. Tinyang intention at pangadita mo po itang kayang kapag nasan maka matanggap kening inaplayan ng obra kening metong OFW hospital yata ita. Kening kay. PEO. Pangadi tayo po. From Berna Soriano, Tienza, may pabengi po kay kayo among Ronnie Cao, Brother Jeff Seminaran Renz, TGIF na naman po kay Alan Jana. Makatanggap na kayo naman pong grasyang pakayap kapamilatan nyo. Dakal pong salamat kay ngalang sawa yung pamangadi ka ring gang masakit. God bless po kay kayungan. Menibat po kang Tita Elizabeth Paulo. May pabengi po among Ronnie, Brother Jeff at Seminaran Renz Puno. Dakal pong salamat king kaya kayong pangadi, king ka na akong pamilya, King Lagyo ng Jesus. From Amelia Bonifacio, good evening po among Ronnie Cao at Brother Jeff Seminaran Renz. Pagkabayo kaya po king complete healing prayer ng pamilya ko at Lola Dalia. Sana po yung sugar na cholesterol na magnormal na po. Sana at dakal pong salamat. Mimingat po lagi king pamanuli yung among Ronnie, Brother Jeff and Seminaran Renz. God bless po. From Merly Punzalan, Diyos sabihin po among kao, Brother Jeff, at kang seminarista rin sa among 40 days na po, Raymond Paduangen, yabayo naman po kayong pangadiyo. Salamat po among kilagyo ng Jesus, kayong pangadiyo po, dadake kang Raymond. Salamat po from Apo Shrine. Aminipad po kang Sir Edgar Makapagal, magrasang benging, pakayap po king Lagyo ng Jesus. Good evening po among Ron. Brother Jeff at Seminaran Renz, TGIF, tanggap na naman pong kapaldanan kaya katamong panamdaman. King Lagyo ng Jesus, amen. Palagi yung kaya po sanang yabe king healing prayer you, among complete healing po king kakong heart and kidney problem. Pati po sungako, kumayap na po sana, kambeding sablang masakit. Also bless my mother, Corazon Makapagal, for continue good health, and to my wife, Judith Makapagal, also to my 3 sons, EJ, Jude, Michael, and John. Ipapangadi po at mimingat po, dakal pong salamat, King Lagyo ng Jesus. From Robert Pineda Dingal, good evening po, God bless us, amen. From Beng Bonifacio, hello po among, I miss you po among, ako po si Kapito. Hello, Kapito. Hello. Good evening, General. Minibat siya po ni kang Sir Jefferson Santene. Good evening po among kao, Brother Jeff at Seminaran Renz po. Biyernes na naman po, tanggap na kayo na naman pong grasang pakayap. Bless you ko po lagi among, pati na po yung pamilya ko, asawa ko, Mona Lisa Centeno. Bless ya naman po yung anak ko, Sian Centeno.
Bahuya po tuli para kumayap yung agad yung sugat. Makanyan mo naman po, imako, pats and tenon, di na mo sikanan pamikatawan na pong ingap, ni nga pong gino, at ilaot neking sakit, manalig kami po king lagyan ng Jesus, amen. Dakal pong salamat. Many bat po king Palit, Pampanga. From Juanito Pineda, among good evening po, yabe po yung pamilya, miking panalangin niyo. From Berna Balagtas Sintala, blessed good evening po among Ronnie Cowen, Brother Jeff, TGIF na kinlagyo ng Jesus. Request complete healing for Virginia and Aris Balagtas. Thank you po. Minipat po kang Sir Raymond Antonio Duway. May pabengi po among mimingat po palagi. Happy 60th Paris anniversary po. Padre Pio, pray for us. Saint Aloysius Gonzaga, pray for us. Among. From June Mabalot, good evening po among Ronnie, Brother Jeff at Seminaran Renz. Complete healing prayer po sa Nukum at Mabalot family. Sana po umayos ng pakiramdam ni Josephine Penaranda. At prayer din po sa pinsan ko si Ranisus Perez. May sakit sa puso. Sana gumaling ng lahat ng sakit niya. Salamat po. Taga Santo Tomas Poblacion po kami. From Montart Lapus, maya pabengi po among Ronnie, Brother Jeff at Seminaran Renz. TGIF na naman po, may dinan oras para makakiramdam kay Alan J. Dakal pong salamat amang palagi yung pong kayabing pamilya, miking kayong grasyang pakayap. Sana po dinan na kayo pang sikanan pamikatawan ng ginong mayupaya. Bandakal kayo papuaso panat apakayap. Minipat po kang Mama Angelina o Angelina S. Garcia. Magrasang bengi po among kao, Brother Jeff at Seminaran Renz. Kasantingat karabla na pong boses sa among kao. Kaya minuran. Mani ba itong puging paso na Marimula. Wow. Kumusta na ko nga po? Friday, Biyernes na naman po. Kakailan J, dakaltana naman pong tanggapan ng grasa at grasang pakaya. Pakyabe po papuking prayer shoe among. Complete healing po. Psych Atena Garcia, Jovita Catalan, Maria Sumang, Noli Garcia, Rosita Donaber. Praying for the fast recovery and complete healing po kay Vilma Nukum, Lolita Nukom, Merlita Nukom, Alfredo Malyari Jr. at Jinky Malyari. Manyawad pong grasang pakayam king lagyan ng Jesus. Dakal pong salamat, tamang karing prayers yung pong grasang pakayam king lagyan ng Jesus. Mimingat kayo pong atlo king pamanuli. Dakal pong salamat. From Janet Canlas, good evening po among Ronnie, Brother Jeff and Seminaran Renz, KLNJ, Amen. Thanks be to God. Thank you very much po among for your everyday prayers to our family, healing prayer po for Rosario Pedro, Eleno Ramos and Walter Canlas. Thank you po among more power to Karen J. Ingat po kayo ingat po kayo ng Diyos. Stay healthy po and to Brother Jeff and Seminaran Renz. And from Lourdes Aquino Chua, magrasyang bengi po among Ronnie, Brother Jeff, Seminaran Renz. TGIF na naman po, tanggap na kayo na naman pong grasyang pakayap. King Lagyo ng Jesus. Healing prayer for me, for my heart problem, good health for my family. Protection from any harm and any kind of virus. Dakal pong salamat. Mimingat po palagi at may papangadita mo po. God bless us all from Santa Monica Parish, Minalin. Minipat po kang Ma'am o Tita Agnes Evangelista Sarmiento. May pabingi po among kao, Brother Jeffrey M. Gomez at Seminarian Renz Puno Mendoza. Ginungking pamanalbe at pamakirandami kening healing program ang KLNJ. Pasibay mo kami pong dinan grasang pakayap ngayon kabing yan. Dakala salamat among Ronnie Cao. Karing pangadi mong mamaya grasang pakayap kaya kaming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and sickness in Jesus' name. Amen. At karagdagan po Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento nga na thank you among for praying o Teo. Ing pangadi yung memyang grasyang pakayap yung apo ko. From Virginia M. Ganya, good evening po among Ronnie, Brother Jeff and Seminaran Renz. Pakiadyo ko po king healing prayers yung king lagyo ng Jesus. Mila ko na king lagnat ko at king pamilya ko good health kay kamingan. At king kapatid ko Iluz Gopez, Alan Gemma Gopez at kang Evelyn Di Malanta for complete healing. Thank you very much po karing daily prayers you. God bless po and keep safe. Mimingat kayo po lagi. From Hermana, ating ka. Po. Menipat po ka Monica Pangilinan Canlas. Good evening po kaya kaingan. Pray and bless my family. Canlas family, RJ, EJ, Nico, LA at MG. Thank you and God bless. Keep safe always po from Santa Rita, Minalin, Pampanga. Iba't kang Hermana Mayor, aking parokya niya. Sister Jane Canlas Laranjo. Blessed good evening among Ronnie, Brother Jeff and Seminaran Renz. TJF na naman po, a night of healing grace, praying that all of us who needs healing grace will be healed in Laguna ng Jesus. Amen.
Thanks so much for all the untiring prayers to our family. Thanks so much for answered prayers also. Truly God is good all the time. Always keep safe and stay healthy, among kao. Siyempre, dagdag na rin po natin yung intention para sa meaningful celebration ng 60th founding anniversary ng St. Matthias the Apostle Parish this coming July 20. Kasama ng Hermano Mayor, ang kanyang asawa, si Brother Romel Laranjo. Hello to RJ, yung anak nila. From Eddie Balagtas, good evening po among Ron, Brother Jeff, and Seminaran Renz. Completiling po kaning pamilya Balagtas, Kapati Valiente, Intalan Canlas, King Lagyo ng Jesus, Hallelujah, Amen, from Santa Rita, Minalin. Manipat po kang Regina Castro, magrasyang bengi po kaya kayungan, among Ronnie, Kao, Brother Jeff, at Seminaran Renz. Palagi yung kaya pong king grasang pakayap na yabi ko lalin po ding pamilya ko, mister ko, anak ko po, ang pong apo ko. Nakal pong salamat po. God bless. Amen. Kayo din po, mimingat kayo king pamanuli. Nakal pong salamat. From Lloyd na Maglalang, may pabing po among kao, Brother Jeff and Seminaran Renz. Pasibay po pa, pagyabe po ulit Ate Lynn Soriano, king healing prayers yung dakal pong salamat. At makanyan po naman, Manal Bea po, nanunood po ngayon mula sa Nueva Ecija, si Gianna Thea Ramos. Maraming salamat po. Manipat po kan Ma'am Tess Kizon Arita, may pabengi po. Minsan pa po, pakyabe po sana imako, Flora Kizon. Di na pa pong masika na pamikakatawan at makabang biya ni nga pong Ginoo. Salamat. Hello po apong Flora. Kison Arita, apong Flora. From Banji Salalila, may pabing po kayo praying for the complete healing of Pellegrina Esguera, Celia Asinto, Lars Esguera. God bless po. Ayan, makanyan din po mong papagrit la po, Manal Bela naman, Kuya Baldo and Company, kaya bedala Kuya Sama, mga lakilwa, lalikwanda kaking kumbento. Nukarin kaya yan. Ayan, mama kaya, bahala kayo. Ayan, papagrit la po, okay. Great. Hello. Manipat po kang Verna Soriano at Sienza, pasibay po among Ronnie, Brother Jeff at Seminaran Renz. Pakyabe yung kaya po pasibayo king healing prayers yu. Ikaming mi papamilya at Sienza Soriano Diaz Dairit Pangilinan family aganangan muran po gang manamdaman renggang manamdaman physical emotional ang pong spiritual. Nakal pong salamat. God bless po kaya kaingan. Kenny kaya po king Mabalacat City, Pampanga. From Susana Baby Padillo, may pabing po among kao at brothers. Manyad ko pong healing prayers na sana po kumay piapuin ka na akong apo. Uli na ning infection. Panyad ko la rin pong Reng Padillo sa Monte Tasik at Supan family. Grasyang pakayap. Dakala salamat po. God bless po at mimingat pala parati. Taga Mexico ko po. Makiramdam la naman po, Tita Flor Yutok Simbulan ning Apalit, Tita Det Montanzas ning Santa Lucia, San Fernando, at Ishan Christian Chongson ning Kabalanchan. Many ba siya po ini kang Doña Fernanda Puno. Ay, may pabengi po. Pasibayo. Pakyabeya po among king panalangin nyo ding pamilya ko. Sana po di na kaya pong masika na pamikakatawan, pasibayo, king lugod at kaya lingap na ni puning anak ko na pakipanalangin niya din po Seminaran Renz. Ang kayang pangadita mo. Na sana okay na yung kayang panamdaman. Ang kakit siya po masya pero masakit siya po dungo. Wounded yan. Wounded yan. Paano na kita Renz Puno? Pogi yan. Alam yung pogi kong anak. Abeya po king healing prayers yun. Salamat pasibayo at may pabengi kaya kayo nga. Ingat po. God bless. Salamat po tita. From, ating pa mo? From Batch, Batch Delectus, Yes, Team Delectus. Agape, and happy birthday kang Nico. Makiramdam la po. And of course, from Santa Lucia Resettlement, Mitchan Navarro and Ayla. Mong papagritsa naman yung kaya masipag kanuking media group. Irain Bamba. Ay, may kaya, miss you. Miss you. Wow, miss you. At aring pong kabetikan choir, paneng late, apon tesang, di Ma'am Rose, Ma'am Analea, Angela May, Nick Daw, Charlie, Hyla, and of course to Tita Tesang. Kaya kung an pong sablang may mag-message, at siyempre, ang po ka rin silent ka mong avid viewers and listeners, dakal pong salamat. Kaniti pong daking iti, Brother Jeff.
Kaniting dake na po nining kikatang programa. Abe-abe tayang yening manalangin. Minsan tapa pong aduan ng grasang pakayam ng Diyos. Manatili tamang mananiking Diyos at maniwalang agpang kinkayang kaburian, paralan at panahon. Makibad sa karing kikatamong kayadwanan. Migit lalo na karing kikatamong pamangailangan. Kabang tahimik na mo pong manalangin, iirap king Diyos, ning kaya katamong kayadwanan, pagkaramdaman tayo po ining pinili kong meto nga dalit, aking banal ay espiritu, na ating pamagat, breath of God, by bukas palad. O malugod at mayupayang Diyos, kabang pakiramdaman niya iting dalit king banal na espiritu, breath of God, ning bukas palad. Genakan ko itang panahon na masisira na lubding alagad ning bugtong mong anak. Ketang panahon na kay bat ng migkasakit, mi pakuking krus at mete. Karagula bagay ketang panahon na mangibabaw yung takot. Masisira lalob. Ingdet ang ano ning bugtong mong anak asinubling mebye at pengis nawa na nala at binyan niya kareding banal na espiritu banmili ng sikanan tetagan at kapaldanan at tapat ng gampanan misyon na karela ni panibala balang metong kaya kami ngeni o Diyos manyawad king kaya kang bendisyon lalo na karing pinandita mamarap kami namang kapagsubukan nung minsan mga takutan masisiralob
Pangistawanan mo kami, O Diyos. At kingkaya kang banal na Espiritu, tanggapan ming grasyang pakayap, banmi din ang sikanan, tetagan, ang popang kapaldanan. Iharap mimisan pa at pailalam king mayap mong kaburian, din kaya kaming kayadunan, pamangailangan. Nano maning panaw naman ming sakit, physical man iti, emotional, psychological, spiritual. Mit mong lugod at tunos mo kaming baliktan, especially milang pangadiring kayanakan, mapaliharing madalas masigla, masaya. Pero mangailangan ng kapaldanan. Ding kaya nakang sugatan. Grasyang pakayap, karela sangkamtan. Gaganakan at pangadimila, O Diyos, ni masakit ang miyembro king pamilya. Pati na kaning masakit ang kamag-anak at kakalukuran. Kaning masakit ang papapangadi kaya kami. Lalo na kaniting kawarasan. Ding avid viewers and listeners niting healing program King Lagyo ng Jesus. Bulalag mo misan po, O Diyos, yung kirang kaipan at kayupayan. Iyachat mo ring mayupaya mong gamat, nula pa man ka rin ding balang metong. Payabot mo't pagkalubing grasya, bankamtan ming kapaldanan, at lubos kaming kumayap. Kaya ka, O Diyos, alang imposible. Mayap ka't mayupaya. Biyaming bendisyon mo. Pakayapan mo kami dinan kapaldanan. Ding sablang masakit, lalo na rin COVID-19 patients, mabilog ay hato. Pakayapan mo nala, O Diyos, dinan kapaldanan. At abi-abi, pakanyan kaming sumulong, maglakbet, ipapanantabi. At dinan pami katagon, lalo na ayin tabayahan ding dakala kayanakan, lalo na rin ang kayanakang sugatan. Ibiye mo, ingrasyat, karela sangkamtan, ingatan mo lang, emo pabustan. Biya mong grasyang pakayap, O Diyos, ing lagyo ng Jesus. Amen. Amen. Labing adong Jesus, 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 Jesus. Patulod ng San Fernando, Ipanalangin mo patulod kami. ng San Gabriel, Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Ezekiel Moreno, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pelderchina, Ipanalangin mo kami. San Camilo de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Buenaventura, Ipanalangin mo San kami. Jose, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Birhen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Ipanalangin mo Birhen kami. ng Candelaria, Ipanalangin mo kami. Birhen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluwan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus, Pakaluluwan mo o kami. pakayap ng pusong Jesus, Pakaluluwan mo kami. tatlong Jesus, 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 Jesus. King Lagyo ng Jesus. Dinan mo kaming kapaldan ng Lord Diyos at pakayapang lubos. King Lagyo ng Jesus, pagkalubing grasya, makibat ka rin kaya kaming pamangailangan, ang buong kayadunan. King Lagyo ng Jesus, ipagkalubing grasya, banding kaya nakang sugatan, mabindisyon la, at grasyang pakayap, karelang kamtan. Ingginuman tabi, kaya kayo, At kaya kaante mo rin. at bendisyonan na kayo ni malugod at mayupayang Diyos, dinan kapalan pakayapan, ing laguning pamponing anak ang poning banal na Espiritu. Amen. Amen. Misan pang paayabot yung maragula kapasalamatan kang Madam Leslie, Mrs. Leslie Derit Kembao, ning Piacenza, Italy, ing dinake mong testimonial letter, at misan pang pepaga na kahit ang panahon na miyabi, may kapiutos kang youth ministry, anya babiya mo naman ing may pawaras, karing akayabi takautos king ACYM, anong gana king CLRYM, pati na karing king YE, yung po pang
Student Catholic Action of the Philippines. Dakala salamat at kareng kasalungsungan na youth ministers, lalo na kiti Archdiocese. Sana tanggapan niyo yung grasya at makanyan kayong mipaldan at kumayap man kanita sundong mitmong katapatan isyo na sukat yung gampanan. Thank you po, Ma'am Leslie. Salamat. At happy birthday mo naman, metong ka rin kaya kaming leaders kayong parokya, ang representative king PPCC, si Sister Taytay, Sister Angelita Hilario Domingo, yung paraking kayang birthday celebration kaniting Aldo. Wow. Happy birthday, Sister Taytay. Happy birthday mo naman rin po amang bukas. Ingat si Kuya Yati Graciel Gomez, pabustan ni Emerson Tiglaw, ang po'y Brother Romeo Ojero, bukas, July 16. Advance happy birthday po. Happy birthday. Carmel. Happy birthday po. Okay. Ito po. Seminaryo. Mag-bus directo siya pa? Banggit na Ay, nita. kaya na po. Pasalamatan ko na Larry MA, ang po yung Ma'am Agnes. Salamat pong dakal. Ang po karimami ko po, ang makiramdam ma. Salamat po king pamakiramdam. At mayagan nyo kung makapakyabe kay ni Driver hanggang mo. masakit. Awa, Driver. ang po po yung Tito Koji. Dakal pong dakal. Salamat king pamanantabi. Pendalas na yun. Big message siya tayo. Knock knock. Good PM. Love you, Ana. Ah. From Ignacio, Daddy. Ay, opo, Chuyo po. Daddy Ignacio Asibar Mendoza. Wow, Papa, salamat po. Nakikinig po si Papa ngayon mula sa Marikina. Salamat po, Papa. Okay. Bilabas na naman po yung Thank you, Amo. kakatamong kwentuhan, yung pong oras ng kakatamong kwentuhan, kaniting kabingan, kaniting 7th episode ng KLNJ's 8th season. Ipaga kakatamo nung makanano nakatamong diri ng pamikatago ng Diyos, batamong miligtas at akiting tunay tamong pipansyan. Basta't manatili tamong magtiwala kaya at agyu tamong lakwan ng nanumang tintamo. Kakaluguran atin mang kaligaligan king be, sukat tamang mananig king Diyos. Siya ako po yung Brother Jeffrey M. Gomez, ang kaya kayong kakaluguran, kini kay LNJ. Mamuna kaya po't pasalamat kaya kayo. At ako naman po yamong Ronnie David Kawing, kura para ko ng parokyan San Matias Apostol, King San Matias, Santa Labas, Pampanga, at kakaluguran yung manalangin para kaya kayong masakit amaning apong kamtan, yung malagwang kapaldanan, bana kong lubos, pakayapan ng Diyos, maging dali niya sana po, iting kaya katamang healing program, King Lagunang Jesus. At ako naman po yung Seminaran Renz B. Puno, pasalamat kaya kayong kakaluguran na may kirake kaniting kwentuhan, keniking radyo ng Archdiocese ng DWBL 91.9 Bright FM para ka rin kwento patungkol king pamipakayap ng Ginoo. Bakalan tayo po yung metong masanting ng paganakan ng kakatamong programa, inking lagyo ng Jesus kaniting kabengyan, ding kaya nakang sugatan, tinlang kapaldan ng kamtan. Abayin nyo kami pong pasibay king tutuking episode. Good night kakaluguran. God bless po kaya ko. Good night po. Thank you po. Sakto.